fufu TV. Ko le peke mau hufanga te ngahi whakatapu whaangona tu me he whale whamawhala lea pia mo e atani. Pia oku maa taitale le ia ki mautolo i he polokalama ko ia o e whiawhini ko aho moni tēni. Aho whitu o ti sema o i wawhe wanoa. Pia oku toi pia ngahi aho sii. Pia tau ikuna ai whanonga anga o i wawhe wanoa. Tupe mua ke kore ai whainga maalia koe ni. Ke ma kau whakataha tupe mo Sharon Minna. Ono watu e tau polokalama ki he hauani. Pea ke mua koe ke kamata. Tuk mua ke whawhi ilo aki atu. He hoko e tau polokalama koe i he whiawhini. Ke mua pea tau toki hoko atu. Ko le ke uwhanga ngai tal whapapa ko tau peu ton ke whakatapua me he ngaluope. Kai tupe mua ke tau alu ke poini he wapi api e taimi. Ko e kolfa mole atu he ma tuli mai pe ke fua ma lelei taha. Ke o atu ka teke mo tolu ai ngahi mea koe ni na e tāplasia mai aki e whinomotua koe ni. Aia i he polokalama koe ni a he toi ulo e mama me he loto po, me tua po whamle more atu. Ko e ka te alpe ke poini. Na osi pousi at pefo ka te mautolu ai tohi koe ni pe koe lesita koe ni na e whai. I ene pefo ki na e ko tā plasia mai whinomoto ane o pehe nai kai ki hangare kote. Hange koe na u tau tātāno atu koe ki mua. Koe mau takai holo na aku na hange koe na u play CIA. I he kua upeko o mau ai fo i mahino ka te au koe mea koe ni o ku alu ki hoe tuunga koe kai haasi whapotoi ai ngau e kone aklis pohiwa. Paku tuaki mai foki au pehe o ku ai e ku whengau e aki pe a mo siao si pohiwa tapang moia kai pehe foki a saia piukala kai pehe foki a piveni piukala. O wafio hivo eiki e kaupatoa. Hala ke ai haaku associate e taha pe te tala noa whapolitikare ke ai ha whahinga mea ke pehe ke ai ha mau whakaukau. Koe ngahi move katoia koe ni ko au tō taha pe. Hange koe ko ku tala atu ki mua. O kai ke u tōnoa ia au ia ke pehe ke hawa taha ke ne komo ku tōpau. Hange koe ni ko se malere mai koe ni mō lila. Whaka ofa pa kou salute ka lila. Ko whai ta ue ne me wha e malere mai. Ki hea kia te au mo kuanga ko analaiso. Nai whaka ofa pe e manga awe a mawaia pena ka ki ai. E ai hatahaia ke toi hau tuwaha. I whai taimi pe koe ni i he ku siofi ko e ma whiohi. Ai ka mata ke hau mei tua, hangahi whakaukau, pa mangahi, hanau, ai kakai ko no whate volo nau mai ko ke si whao ngai mea ko ni kia lila. Kai ke he te u o atu e ku fo i odio ko ni, ke mou whanau mai pe ki ai e lila, ka pehe a Feao. Nā mō pehe, kua aku loi, e ku play CIA moua. E tau, nā tau os tā noa pe tau tōru, tau tala noa pepe. Pa nā os ka mata pe ku hanga kono mahi noi mai, ai foi alunga kono e tau alu kia e tau mea fo politikare. Ka sai e Lotu, pehe foki e tuku i mai ange ai mea ki hanga o tae mea koe otio. Pehe foki, piketi ko loi na kai u hanga e au o rekoti. Whata tau pia mo e tāplasia kone a Feao me ka te ane po. Ai nane ke he au pita te mo whanau pe o tio. Ke he au pito ai mea koe ni
E ne whahiki ko o oku, ko I he taimi ko umau talano ai, e mau meetingi, versus mo ne mea kona ni tāplasi ake ane po. Ka sai pe, he koe tau, ala tato koe ni ka inga, koe tau lue pe ni ke he maa au pito, ai foi, whahinga whawhe kiki, whawhine mātua koe ni, o whai mai e Feao ka te au. Ka sai ki kolosi ki he mea koe ni. Ho heki pa moe ka inga a koe o tio pa whawhela me pa moe post na e toku atu koe amanaki koe ke laisenia e patoa global movement. Pea koe whakataha koe ni na e kawa atu kia ia Tilila, Sharon, ko Feao, and who else? Pea mo pusi uri. Koe ke lai pe kai mene hawa pusi uri. Ko whamau laine, te wau ka koe pusi uri anai. Koe tau tong beni ke mo ilo. O hei kai pe ke toi tuu mai ho mo loi ke te au. Pa te ufola pe ngai mea kotoa koe ni hono tā palasi ake au pe he ko he paanga. Ko mafuri ai ko mo tau na mo ka e panga po tale ne ko ka ko me bari pe ko mo fai mai ka postea ko os mau pe ku ngai koti ko me ko na tau no fo ki ai ke tau no fo ke visone tau fai totonu tau lele I me ko totonu ke tau ka sa pe te tongi taha pe ko e Feao he pon ko en kai ki ta ya tangi ke mo fanong mai pe mo to ki he ka Feao ke he au pito e ne tānoa koe ni, me ne tānoa koe na ne whai maa ne pō. Na luk hai na to lega moua. I he ngahi turi ki ke hewe politikale. Kono moni na whakawakai to walai ko mo pewhine, o wai whaingari miti ke te mo ngā taki ai. Kau nasional kai mini ke kro go ai me ko inia. Ko ka mo tana mo wa. Da ko lo ke tana meni ke mo pa no mai tai mini. Ko be ai mo tana ko ma man ka mo wa. E pe ni o na to ha ke no ki mi ano ai ha lo be ha lo ko me o se ga ma man le ko ye. No se da mini ke kro go ai fai for politikale con mo no ta ko vei o tupu ia pe tupu ai me ko ni ai malo be e va veni pe ataimi e lava fa ma mo pa o pesca to ko ni ne tu ko be mo be te ora mai me ka o ta no ni o ko mo wa ni o vero kro polo to ha to wa pa na to pon to lai ka fa po pe to wa ko au mo hai fua I he I mama le o au pe ko to I wa ta pe ko ton fa mo seri mo hai fua I he mo fi la mo ai mo tanera mo hai we only support it Kama mea pene, me lio maa kwa ko ngangani ko inborola sa motako aki, ko tetiketa ko taimi, hando ka taku nyangala faitau, how much hours I sleep in a night, o heveta no marolo telefoni, he koneka Tilila, koneki ka koe, koneki ka tomfa, koneki ka seri, koneki ka hai, mea tandielo koneka hai, e ki mi ko to ape a ko te wala to nei pa e tali ko fa no te mi to no tamse ko wa pe te ise tu ma se me vai pe ko ka noa ka ko bebe malbe e tai mi pailoa mana ko ma po me ko ni e lo ka kai to ton ke na ma fa me ko ni instead of me ka wela e usara ta ko ta ko fi mo i usia ke mo fana mo tai nai be ni tau ya ka ko ule ala ka mo e Tilila mo Sharon kapau te mo kapau te e a kai me te mo to ke mo ngai po ka wa mo ngai me ula Feao
Pagawai felo be ia o be ia I Henry Briscoe peko ia mo be ia mo family mo no you destroy the whole body. Hono mo ni ke la ve international lawyer ke la ve ko timio o fai mia ko no mo fai mo. But respect ya e ka kai to la hi ko ni anda. Pero que también le fue en respect que ni a la cayo o mai 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 me ia ta hoa mo ta o ka boa que ai que me aqui ai o no que pitapua me fai mai ni ai me no fa ai me o toma me filma to ko ia me mo malama me fai mai ko antimi ko no inga me ka ka ba mo mo to ai o kai chu ai o kai ke pro kai me ba na ke uta me akan akan ke lang apa le me akan akan tuan Sharon ni me akan akan ke usaha jadi tu me akan ke pan ke pan ke mai ko hambe ai ko tu frozen na ko ni ta ko no iga ko lo ma na ko lo ko lo tu pento ko mo lo kai ke o tu boa me mo ni sai ko tau ka fet pusi nau kin nau report nau rekodi ka te tau lua ipe e poni fata tau pe moe ngahi ta plasia koni kona e fai mai ko e Feao ka tau teu toki tuku foi o tio ko e mau talanoa ko e ki hono lesita koni o e patoa ko o ato e ku foi waki video ko ni foi o tio ko ni ke mo fano ki hono ki o ko e mau talanoa ka e ke ane live ane po o tala ia o ku kai ka me ke lava pe tala ku kai ke poto he management pe tala mai ko au ia ko ki vare kai sai pega hanga lua ko e Feao pa ko ta alo pen Feao ke fai mo ke tole le aki ko Mapaki ko ia ko e foi uhinga ko ni ko a Feao ko e he ko ke poto he management ko ni kai ni ke poto he management o kula vai e taulanga ko kulava ni o poto management o lini pe ha homo tala na ukai slini a Conda Costa ko me ko tape na u fola pe I loto loki ko ha fu loi ko ia pe ko loi Feao tala mai ko na te ke frailo pate te ta wak frailo pe taua he ko ke loi o ko ke tala na o kai panga a kona na o stuga to pe ku receipt pe mo ngai me ko na mo loi haki aki ko kakai pe ko fe fine kai panga ko ia ko tau foi tu aki ko ina na hu mai pe ane po to ia tu o tu ko atu ke o na to loi ko silini ko ia e kainga na mo sio na pose e fet pusi ko e tene ave ai wafe ni mangeau US ki he fare ko en taimia ni ko no langa kon ki fare va o I horeva o se fare hala ke ai hasilini hiki ko ni o fai ko ni ai langa kon I hoi fok mai foken ki hoi pe au tohiatu ki a Prince William ko e tangata fokia ko se hifu ko Palestina ko a Conda Costa ko pretty pe ho mo toi ko he me ko a fet pusi ke ai ko mahino na ko tohiat ka te ko pa pe hat ka to Prince William ko ka na mo o peti te mo ave ni mafe ki vavao hala ke a pene tahana ave ki vavao ka koeni ka waha mo tokoni mo fai mo toke foi fare ko I hoi pe ana ke tamai ka te au te fetu taka pasakulu como secretaria
Pea koe hamena e hoko. Na uhanga lewa tuku atu. Kia pasa ane afipe. Ane pope ka pasa kulu. Ke sia hifo pe pasa ko se ni ti ena. Na ke urake umaya ni mangeau. Osi ko ya pakita mai he koe limitia ko e zeo. Pakito ya mai ni mangeau he aho e taha. Pako se ni ti ko ya ai koe wafe ya koe ave koe kitonga. Mau katoa pesili ni ko ya tā paita. Ko ia I Feao, tāri mai he te tau whakalao tau ho foi loi ko ia. Sai. Te tau hoko ki he foi mea koe ni hoko. Hono ki hono tā palasia mai koe ni au ane po ai koe mea whakapaanga ia nei tala mai. Kau taila mo ai telefoni ka Taki ki a paane ki Nusila. Ko tau loe loe pena tole mo oni ke mo sio ki ai kakai. Talu e kutupu aku o te ki ai ke kai aha paang hata. Ko me ai koe foi reason ia koe na tronge mo sio ki ai. Ko hai o ku kai paanga. Ko hai o ne komo paanga ai kau followers. Ka ko ai ke mo fai e polokalama ane po, ke turn around, ke tala ko au o ko kai paanga. O a fio asi hova au te ke kai aha paanga. O ke loi ho mo lau mai koe na koe ki he tolai whanoa. Whanoa na sweat. Ke tala koe Feao ko ke alma ni maafe, o ke liva vau. Ke alo liva vau. Pia koe ha mena hoko. Ko ripe vau falati ai. Next house ka ki kau koe ai. Hoi whāno, ka me foi whare, ki he foi whare, ki he foi whare. He Feao, pa ku kehe e tatala noa ta he invest. Te waki ki mo ke mo ila mea ko invest. Mo kai mo mu a pehe ka kai waha mo silini. Ke lo ya Sharon, o ku kehe e ku invest aku. O ku kehe e ku invest aku he ko invest he ku whanau. O whakamaapo opo e ku whanau ko tuku ta whaki. Whakaako I ku whanau, ko mea e ku awekea I ku invest. Taimi tatau, o ko to e ku whanoa, o tokoni ki heu ki chapta, pe ko hae mea ko tokoni ki ai, ke u lue ake pe hoku masiva, pe au lele whakawheunga mo hoku masiva. Te ki ai, ke u alu a Serenia, o no hata. Pe te u alu o fiekaia, o whawhanga au hata. E Feao, pe a momere, ko haina ne alato o mai moa me motere. Mo nofo takai holok mo homeless. Pena paki mai pena hofo ha Feao. Ko hain, ai ke fie hau ke lea kovi pehe o ku kai ke poto o ku kai ke lava ha mea. Na ke toki ha u peni Feao. Foi mahina pene nima. Ko haina ne build ho prokalama. Sharon, nan hanga build ho prokalama. He kuke vare. Na kai ke poton ai feature ko ne ai Facebook a. Na ke toki makape mai peni, mahina peni nima. Nima peni pe ono. Talo e ku ngau e mai morila. Na kai ke hama palo parema. Ka ku mosi ofi ai empty ko ata mai ko orila. Ai vai anga ko orila. Kuke ha mo kai ha afaka politikare ke fit ata mai orila. Pa te tau lua pe tau tolu, te mo whanau mai pe mo tau kakai, ke ku mea kono ko tala noa atu ai. Pe a mo whiri ai ko hai o ku mo oni. He te tau lua pe koni, pa te lua I e tau mea whakalao ke au. Talo hono tala mai, te mo ko hai e tene ave a Tilila. Na os tala atu, you mess with the wrong person. Na ku siofi pe e tau matakai holo, ke mo pehe e mo au ko se sere. I play dumb. Tau play CIA ki wanga ako ki wanga siofi ange ayanga ho mo ki maneuver around. Ha mena hoko e tau ka tau kolos pe tau toki he kau kolosi ki he kau toki hau ki he me fra panga. Tau kolosi ki mau tano o tio ko ke mau fa ko ke mau Taki ko e ai patoa. Ko ngai ahon ke tau tano pe tau tano pe mo on. Polokalama ia,
Polokalama ia pe moe le te o kolope e he hauani o se miniti e ono me he hongo fulumataha mo share atu pe tau polokalama ke tau ina si kotoa pe ai mole ke mama o ke pe he o ku fai ha whawhikiki ka koe tuku atu pe ai ngahi tefto i mo oni kotoa pe ke mo mea mai ki ai Most of them did not. The agua ko tu ko sia o si te ne ke ni Because I didn't bed and service already. It's to me, it don't matter anymore. I told them that they all replaceable. Ai pātoa. Ia venga, ko ingoa pene ko ingoa. Pe pāti te mokarati o tu motu anga o whaka pa hai mai me mue patoa ai. Global movement mai ka kai masiva. Beautiful. Pe ingoa ka taha. Ako te toi ni la roia ia. E kai ka beba ni le. Na mau ai patole ai ia ka hu be o sabe be o stapa mai be ia. So chama ti la ge ke lo ka ingoa. Ke lo ka ingoa. Ara me va a ta hini o te tai mai pe su laki o te fa torto o fe tomi pe su laki e ke ilo ia ka mo be o ai le vai ai ke ata ki mo fu ke ni te ala o ma ake ko ia claiming that name e me kala e ta toria o mea la ni ni no plan por la no claiming to ona te na la no ni ata okay anyway Kano el que me lo que no prende a la foto na tori ai. E Tilila e cor in de toda vai ta ko ta mo ta to ko tonga. A fanne ko Patamfo. E ka uga mo ara ni ke pa butu i wata di ai e wata ko ni. No ta mo ni wa ba ulu. No ni no wata na toria. Che no wata na toria ai ni de no ko fu sia de ko istutone. Ana wata na ela pe polele ia mo ke la ka mo ina me ke mata. Pero wata ko ni e ko listu to ne ia pasi ai e fili e poate ia e ka ko ni to to ke na me. Ko ia. Sai. E hanga e ko mitiko e ka to mo ni na wata Tilila o organize I board of trustees. Yeah. Ai te na to no to ko wa. Ya que toda la zona de Naiva con me hace la teoría que tiene la teoría de Acoya. La mamá que me toca el momo y ahí. Tiene que pagar Taha. Yeah, but we can use our new candidates can feel if Y caigo it's an option. Amo Daniela mo. I got new don't tap tolo. Mo fi. Aga utama ude mahino mo eua. Ke ha ke na E ngai na fi ko na fa. Ana foto ko wa. E foto to Board of directors. no ta Filipe dawa e te ke mahino mai na to Eu vou ligar como te falar mo e vai apoiar. Filar mo Não é que lá vai, já vai dar ele foto mais tão vai. Lá dinhe mo man tu ta bo. yes Ta bo. sai tau ngata he ka hoko atu ke mo whananga pe mo toro e mau fotutu koe nai whai pe mo reflect back he for i pesi koe ni nai whai koe signature koe o e kautama koe ni na nau whai koe ni a signature he ka tau tata noa i lelei pe e lotu tala mai foki e koe tukuaki i pe he koe ku alu ko fie ma uma fai ko ia pa mo whanongo pe ko hai o fie ma uma fai ko hai o kunai ki kai asi mo whanongo pe mo tol na kai ke pe he a piketi a ke whakaukau ko pusi uli te ko tautano e poni puste au fet pusi a rila pa pusi uli lewa a fe au ko tau foilele ko e poni e pe pa puskelo le vai te ke puskelo koia koe ka tau lue i ange pe ai foi whakaukau ko pe he ko fie mau mawhai koe mau tala noa whoki eni pe aku tala mai koe uhinga e kuloto mamahi ko kai ki wala hapaanga
Anau fie ma wa we hapaanga ke wala paanga. He kai ke u ave silin langa ke tau hi paanga. Te puke ai paanga. Ka ke foki o ku kai foki kai paanga a puste ai. Ko fet puspe ya ku kai paanga. Pa mo pusi uri. Na whakau i ke ka asi a mea whapolitikare. Ko vai inga pe. Ko vai inga pe ke e ku hanga koni ko lue i koni ke usio. Again, hala ke atoe ai hataha e hu hoku uto ko haupe. Hala a fiohiva sihova, hala ke a whetutake mai si aspohiva. Pe ko saia piukala, pe ko piveni piukala. Kai te whaha mau tala no. O kai peke au ke mno whakeu tā no. O ko leila pe aku ata mai. O kai peke ulo tau ke haatahia ke ne feed me with me until I ke uhanga pe au evaluate pa mo anga ko e kusio a aku mo e kuwhakahoa. Kai ke e Feao. Na ke toki hau peo politiki ane afi. Talu e ma whanonga mai mamo piketi. Ko hau nau introduce a piketi a whetpusi ke politiki. Nai alo pea pusia o nofoi pakpaki. Ko awia nau hau ko tā ko he politiki. He ko mea ko saia, he ko saia ke express my opinion according ke he isi uko o kulere. Pea, whai atu ko o ku mau saia ko he hau ko ke politiki. Pa ko enu ku hau e nia ku mo tala e mo waia, o kai ke u iloha mea. Au, ko pusteana ne ako iko ke hau he malae politiki. Ko pusteana ne ako iko ke have a thick skin. He koe lue ko ne malae whapolitikare, ka kakai pe u whewheka ho nau loto, pe thick mo nau toto, alu pe mo kiri. He koe alu pe ni koe alu pe ni ke au. Koe tau lue pe ni Feao, ke iloi, o ku o te ke ai ke hau ke tā plasia ki whine motua koe ni. Na ta foki ki na ke ko ha ka mo api ko e sunrise ko ia ka i vavau Feao pusi uri pea na tu e foi la ia he to apo o hingai ko ho hangai ko ia o to ma pe ko e to fine ko ni ho fana a me uri na ke ma pe me uri na no pe me uri a moton. Ko me ko whakarieria, mo me ko kai haasi. Ko me nei whai ko hanga ka asi, ai mo ui amele uri, hene keisi kei vare, ka ke hanga e koe whumotua, pala ku ko taimi ko iau ki rolotonga, Palestine steak. He Feao, fu Palestine steak ko koe. Rolotonga pe Palestine steak, i kua hamena e hoko. Tau puna mamanu na me nusila. Ko mo silini a koe na ke vare lau koe na ai ho business koe uta ha kai ngai mea na ke uta. Mereni? O mereni pe koe ha. Pe ha. Ko ne tau mai pega mana ki vava au koe ha. Ku puria ho he kesi ai fu president steaki. Ke laka koe ki heo fa mo ui ha ke foi la puhi akia amanuna. Ko tau mea ko tau tano mon pe ka pau kuloi ta hopo foi mea ko ni kau o mai amanu na ke tau tano moia he na ke fa fin ma to ma fa ta ani po ka te fa no ma nge pusi uri ko haloi ai mea ko na fa matala ko mau ilo ki ai ilo lele mo to ka pa ai va o mo tanga Taha pe ai fa mo o fine como hako ia pe pa whamalaia ko mea kui ko whamalaia ko ai ke mo tala mai ko ke hake ke whenga ke whoki alo rea ko ilo ko na tanu whe ia ho pito Feao ke hao rea pe hei vavao ke hao rea mai ki vavao ki ta mai ke turia o kai ke ofa kakai a te au ka mea ke hao ai koe ke tala pe hei ku ofa nga vavao au a vavao na tanu ho pito i vavao hela aku tamai mo fae hono business ia vavao me he kui o hua koe ki foa alo lea i foa ko ke hao mo palaku ai hao palaku ia me asi whakarieria ko mea ko malaia ko koe pe tahi mamani Feao ko koe pe tahi mamani ko ke asi mo hofoha o Taki pe ko hofoha ia mea ko Facebook pe ko ha mena i hoko mo oni katoa ke tala mai o ku pehe o ku ha ai ke lau mai ke tahini ko ulau
Kei loi. Nai hela hoku pupua hono tafi. Ko mea kui ko invest ko mo ui ai. More ai ko mo ui. Na kei fe. Mo onia nai. Na ke alu ko Taki hol ka kai fe fine. Kali aki ho whanau. Ko hea mo family mo Tilila. Laku holo whanau. Ka aike mo ai ke mea ko aike mo ai mai whanau. Ko hela hono ako ik whanau. Toke tā e kui tāhine aku he lao. Ta ua whape. Ka ui hata youngest history. Mahino ka moua. Ko mea e ko mo loto mai ko ki ai ke tau whakatete. Pa ko tau whakatete ka tau ke paanga. Namo ai ke mo pehe oku takai holo mo moua. Oku kai ke uhanga stati ki moua. Ai ongo varenga ngau ko moua. Pake ai, ko uhinga ko e ku hanga tari atu ko e whanoa, he ku ke tuu mai whoku. Hange ko ka me mate mai he, whaitpusi, ho o laivi, tala mai ku ha, koe ka mau mea mau he, koe whanoa, ko ha mea whanoa. Koe ha, koe whanoa o ku kumi aki koe ai whoi whao, o whapipiki, ai whoi whao ki hanga whapipiki ngahi kongkonga koe o e whare. Au ngai whanoa. He koe whanoa, na ngā wea iha he oi fua, aki pe e mahoma wiwi. Pea ha, na whaina e te talua i pehe pōni. O mai e ngahi, mea kone e kakai, koe ni oku, na nau mo ua mai. Koe hana o hinga e asi a koe Alan Ramsey. Koe hana o hinga ho asi. Mahino, ki he kakai, mo hanga pe kakai o mohanga mui e kutala noa koe ni. Koe hana o hinga asi a Alan Ramsey. Te kai ke usia Alan Ramsey ko come around ka matana for political. Because of who? Tuiwata. Tuiwata was the connection. Hanga e Tuiwata o mai Alan Ramsey. Pa kone tu ko ni. Ko usia hifo ke mari kona o Alan Ramsey na alhake o post o o comment. O ke whakai kai o pehe o kai ke hasilinia o. You dealing with the CIA here. Ko fispa i peo ilo to taha nane ai ufi koe nane o atu ko mo container kona aku ke haoloi. Pa te talua i pene pōni. Kai sai ka hanga tā ia te foi audio ko ia. Ke mo whanonga mai pe ka kai ko ki. Ko pustea, ko hanga, ko mea kau nau hange ko nau whasisele ko hanga intervene na ngai palani koni koe. Ko hanga o taofi koni e ngai mea palaku koni o ku whai. Ai o mai ke tā palasia ke to'o koe ne paanga e kakai. Totonu ke mo whamalo mai mo toka te au. E ko mea kon o ko whai. O a tala mai a ka te au e ku hanga lako e kakai ki tua. Ke koe mea whakalao te o mo ua ai Feao. I was the admin. Pake lau ai mea kon e polisia ai Facebooka. Ko fe ia ha ground te o mo ua ai. Ha ku lako ki mo toru ki tua. Au ai ko ona. Au ai creator. Ka mo mai ke mo tala noa mai i he lao e whanua. Ko e ni o ko nofo ai. Pa ko ki mei ilo au ki ai. Pa ka kai ke ilo ka lao. O ko tala o ko eke. Ke o ki tahi ni kona he lai. He lalai. Paku lahi a ako e whenga ke wa whakako i whanau. He ko hinga ia, ko tau lua ai. Tau lua pehene pōni ke tau tā i pehene ai mooni. Kai sai kau kolosi mai ke he foi o tio koe ni. Me tangata koe na koe na ne whakalose koe ni ai foi container. Ke tala mai ke rehanga tōn mai si ananga te mo tōn. Koe whiha o kei mo ua ke ai a Tilila. Koe mea ni au totonu koe ke whai koe whama ala. Kai tuko e nā mai nāua ke hori ke tā palasia mai ko kusino. He manatu. Ko puste ani, nane a koe moha mea katoa. Nau nofo mei mui pehena kai ke ufupoto he whamatala ko hanga ime. Ka ko kulu ani, te mo, ko wako pen ke poto au pito herea. Ke talatu ke talatu e mo oni ka te mo toro. He koe ka whewhinea ke nofo ke ai ke hau ke mea koe ni ke maua paanga. No, I make my own money. Pene taha pene ua, but I make my money. Koe ke ala no takai holo. Atau kolosi a lewa ki hei mapa. Ni tuku mai e mapa. Selini kona mo ua ki ai tala ko upehe. Kai ke whaha mo ua. Ko hai o foi tōna ki. Kai
container ua nei whao foi tōna ki. Masi, ko ufi a au. Ka toa container ko ia ua, ai ko tolu mano tupu. Pako toi ngā ko tolu mano. Si malo opito mapa ko ia me ahe ku ia pe ma fuko tu ke mo hanga totongi frafoki ai pa anga ko ai ka ngowe ai o ke kawai ka ko winga no fra eke atu ka ave he ma ripoti to ko ta mano tu pe ko o mai fa mano ni ma fi ko ia ai ko tali ke lulu ko ahua tolu mahalo ko ia kai ke ko fra ke eke pe mapa ko nga ko I ta fa ki ko ia he ko pe ka ngowe oku te ke totong fra os mai na useni ti ka fe mape ke confirm oku ke kau I ka kai ko oku te ke totong os mai ka na ia he fu pa nga wa hi fra ulia ke totong I fra os mai I he container ko ia ka sai ka hanga ia ave ke ko ia mo whanau mai ko victime Taha me tonga. Nai tala mai foki whetpusi ko whane pepe a mo pāne. Ka tau koloski he ka pāne ke uta ka pāne, he tala mai foki na ukai e paanga ko Alaska. Sai ka uta lewa ka pāne ke mo whanau mai pe ai mo oni. Whahela e tau toi tala noa koe mo ai ke toi whaha a kiu mo ngai mea koe ia. Tāri pāne te whoni. Whawhango atu a pāne. Nā kutangu tu ia he kulo. Ngā kau I polo. Kulo ngā kau I polo. Pāne? Kau ke whanongo mai pa ke tae mai he ke whakamahino mai mea koe ni ko tāri atu. Pea, koe ke, it's not reachable. Okay. Kai taila ke, ka hela I tau toi, no whata tōtoi. Koe whenga pene ho ekpe mai ka inga ke maa ala ngai mea koe a koe o hake. O ko toko aki I mai pia o whemau ke o at pia tāli pia mua wha mo oni. Kau tui koe mea pia te tau whilongo aki ai. O ko ki ilahi ngai wha matala. Whemau ke o at ngai evidence ke mo mea mai ki ai. Male? Ia. Ka taki ko tāno ane tai mini ki ka sela alovili ke ne tuku mai e ne whamatala paanga koe ni. Nai o mai koe ni ki a whetpusi ke totonga koe na o container. Sela, kātā ki o tuku mai? Malole lei, pea... Kore ke hufanga ngai tala apa ko tope o sona whet me mua kau whahoka te ai whatongia ko e ni koe. Koe o atu ai whakamatala pa anga o whakatatau pea moe mau container ko aki mau tonu. Pea te ukamata pe me mau ave mau siriniki tonga, Koe. Na mau pay off e mau tolu everything a ka ngou e mo mea ko toa pay tonga. Aina mau palari ko mau foi container eua. Pea nei mau hanga lewa a taha ono peo siulai ne usenia e paanga e ua mano hi wafe ua ngeau ni manonga tonga. Kia whane koe foi tangaia e wangeau. Ne mau whakakaukau ki whenga I e tangai ki alako tahafu. Pea nei toi se ni lewa au tahiwa siulai e paanga fitu wafe wangeau tonga. For 200 extra bags, Au tolo a kosi,
Ne seni ai Taha Feao no ngiau ni manoa tonga ki totongi e mau uhila ko e mau container watu. Te ahawao no pe o akosi. Nei ai pe me mipa I mau me mipa ko lisia fusi. Pe nei ai pe ne ki extra tola na iau na loto pe ia ke useni ki ave maafani ko e toponi ki ai mo mea ofa. Ai ne useni lewa fitu ngiau tonga ave ki a fani. Ko mau show pe mau honga ia he ne ofa mo toponi fao. Sai, ahawao no pe o akosi ne mau hanga lewa o seni e mau seni ke mau container hoko ka mau tong. Ko taimi ko ia ko osi talamai lewa me Amerika ke fai mo wangi e mau paanga ko e container uluaki. Aina ne o sposi pe au ia mo ihera o mo ilo e mo to. Ne seni lewa ai paanga ko ia. At the same time, ne mau hanga lewa o whenga ke totongi e mau container hono waki tonga. Ahawao no pe o akosi ne mau hanga totongi e mau tolu mano no afi fitungi au tonga. Aia o ma ulewa ai o mahino lewa ku lava e mau foi container ko ia. Hono wa. Ahawao pa septema ne mau atlewa totongi hila ko e mau container hono wa. E ko tahafi o ngia wal no. Fo I waha taimi ko eni. Ku toi fetu Taki utike ke tau e mau container uluakia ki mau tol. Ku osi ave e mau paanga e mau container uluaki ka Tilila. Teke ke tau bo whakahipo e mau container uluaki ku toi kore mai e Tilila ke oangi. E mau whakamore koe e mau container hono wa. Ko ngā whi mau ke ai e a ki Stockholm. Taim ko na e whahoko mai ka au na ke whi maari e ki ai. Kana aku pehe ke whai ko loto ko me whatola. Nau tāng pēu teke mau e pahangai. Kana e taha mai lewa ki ane, taha mai ki a liweri, o whahe kore. O tāng whetu tak me o tāng ki ka pahangai iau, I don't have enough money ki ane. Aia na e tautou taha I toki o ngoma ku kore. Pea willing I lewa ane, e de o mai e ni maafe balungi au Australia ke whakalava ake paanga koe ni iau na e toe ke tahamano Australia. O seni atu lewa ki ai. Aina ko o sehanga pe o post e u receipt mo ni aka tapo. O seni atu iau guai e no wai e mau e totongi ko e mau container hano wai. Ta koe uhinga foki. Koe no koe whenga whakawave e paanga koe ni whie mau. Te au kia ke lota ke hanga pushi e mau ki kuhuku ke whai mo kakato mai. E paanga e container hono wa. Hea ku te kei ke whakahifo e mau container uaki. Ko mena o ki o ngoe ho o ku ki ingari wari ke hanga pushi e mau ki kau kuhuku. Koia ne o mai e se niti pau hanga lewa ange ave ki a Tilila pau talange. Ko tahamano Australia ena. Koe toenga koe e mau whakamore koe e container hono wa. Oua, te ke expect mai te ata sirini ka ke hanga whakatau e mau container o loaki. Pa ke hanga lewa to o paangai o pay off we. Osi pa ke ome sirini ka te ake ko mao e lisi ni igo te ke si mau mai na useni. Koe me ai na e whaikai mahimi. Pene mau nofo pe ai o tari ko hina ne tala mai. Yeah, okay, last week of October, se niti ko he container uaki. Kiai ospato e talamai ki pa oso no ma, hange ko go up and down ne hope ye mau ki kurupu. O a pe koin ke tu unga ko he tai mini, aya ne mau fa atalano pe mau ki che kurupu. O talamai pe te ke o ang hapa anga. I he container uaki. Pea mahalo ne mamahi ai a Tilila he eke atu e ane. Pe me ani te ke ange ha pituafe me ela e. Pea moe tangai e whaua I soleiti, he di agro ki soleiti na te ke pe yange ki a, For some reason, ko mau e ane nga information ko ni, me ene kau customer ku ne kore ka nau tolu ki o whakatau, Aya ko taimpe na ato e
e ane ai for information ko ni loto mamahi lahi au pita Tilila e kuno foko sio atu ke anga e mau fetu Taki kai ngata hange ko kamata ke iri fia ka to e mau ki kurupua mau tolu ki to lea pe mea ka ihe whamatala na ne fia mau ke ne ilo maane pe ko ne ilo imese kai foki loto anea ke si afeki ene hono friendly na si kole ki alo kore o whakatau ne au ne o kamata leva me iai ate ke sa ia riva iau alo to au he kulupu ko e trust fund 1 pa ilo leva ku mariu hange fai ke hesa mena na te ke to loto we ke to no fo ha loki na ole va viru ka to me u loki ko ta e ori leva ya nga ke hi mo nya we ko ya nga we ke ta practice a ka veinga ko ya a patoa nga we atakito pe ta tala no se fo fa ni ko ka me ke fa ke kai ke he ko me ya ko na i ko o a o mai ai pe ko ki tai mini o ku ne ha leva pa ne pe he te ne hanga o lulu i ai to nga ko e container kana matalang e maua moane fe ma maua e ma inasi pe ke fe ma ke lulu i fe ma pe maua ke ma faka marketi dan tal mai le te ne o mi le foi te ai tangai te mataki te au hiva noa i tangai nai pe he Tilila ko e mau container ulu aki ko ni mangeau pe ko o si out in the IC o toe ai ni mangeau i loto he IC pe ne expect ko e ma foi taki te au hiva noa ke me yai paneta e ke atu fa papa o tala mai o to ope me he container hono wa so there is something there I don't quite understand but this is how it is oku communication oku ia e fuiri fiala ia he vaha ko ni investa amantolu pa motiria oku ofenga ta anga we pe ne hua te ki loto talanga i customer ke si alatu ki o mai hane foi mea kai ane o mai pe e fika telefoni ta mai pe ke si tala no ka ko ilo pe oksi mama ya Tilila ya ka ko au ko o whainga ta a ke feiki ke mui ki ha mea o ko tui pe a witnessi o ku hala ke e whakakau o ka pepe o ku hala ke whakakau heke ke lava feiki pretend ke mui ki mea ko ya ko o whakalila ko ku toto I respect o ke anga e ma whakakau ta o ku ikai te popo i ai whainga founga ngā ue whakataha koe moia ka koe tōnga na o ku iai koe e mau container koe mau mo ua koe ki tonga koe ke kau mau tore he tae pe i koe kau ngowe ne ostotongi mo allergic mau tore ke ia ostotongi kato pa koe mau ki kulupu o mau allergic ke ia mau pila hata whaaki o pau pe ke pay off e mau mahinia koto ate kai ke koe whakamatala pe ke whakamahi ino atu kia ka Feao o kai ke pay e lila ia e mau toenga container wa ko te kau pe alila ke to mai e mau container uluaki o pay off aki e mau container wa kai ke hapa anga alila he mau ke no fat ko ni of tari ki ha mau pa kai ke ko tu he taimingi ko toenga mau ki kulupu na Lotu pe pong ki he fiafi ko nga ke nau tiki te ke mau hanau seni ko mau moane whakamaketi e maki foi mea kai ka ki awia o ku pe mau pe ikai I don't care I'm still happy te kei breathe pe au ko mea pe o ko fie mau ko ngahi mea ko toa pe o ku tau te ngawe aki koi loto koi i he patoa ai mo ke tau practice mo e tau kawenga ai mau pe ke tau e whai hala ngawe atakitua ka o te tau wha practice ka venga ko ia ki ho tau ni ba kai tuku tau tolu ia koe ki whakamatala whakamaala pena e angai mau container se ro malo apito e tuk taimi kai ke he kainga koe ko mai pe ni ai ngai mea koe ni ke o atu ke whakatatau pe mo e whamatala koe Feao ke
Ke mo mea mai peki ai. He Feao. Ai e foi nā e Taha pea. Na. Pe koe. He Feao. Ha mea ku pehe ai ho arelo. He taimi ko ukere ai. Lahi e kovi e. Fai kovi ko e lotu. Koe ke mau kia matoria koe. Ko mea pea ko ia mo maari po mea. Mea mau kia mea toki ai. Ho te hangai poko o kai a mere. Koe to whiwhinu ka hao whanau. Mere uri. Ka mena e hoko he tau takai atu koe ni. Nā ke tāla kana ka laka pōsa pehe na eke ke momosi au. Te ke hao whaku o momosi au. Kai pā mai tuasila. Kau tau ta momosi koe. Koe tau alo ata koni koe tau whanawhanonga peta topa koe hakai mea kona ku mo whenga mai ki ai. O se tala atu ko pustea pe ni te tau. Koe tau li peni pe ko hai koe. Si o pe kakai o ilo mea koe loi. Loi aki i kakai o tala ku kau mai si kau tama koe mei tonga ka te au. Mas tuku e loi Feao pe ko mau e mea koe mei fe ia. Whanonga pe kakai. Mo sio ki ho fehi a pe a koia ke kia siausi. Ke wei ke atupa ka no hinga o ko ke fehi a ia siausi. He uteke ke wilau whai siausi a kofi ka koe. Pe a haha mea ku hoko. Sai e ku play koe fo i audio. Uke whamahino mai, ko koe pe a mo tom wha. Ko whele vai ko hau whema umawhai. Ko hai o whema umawhai e tom wha e whea. Ko ke toki hau he tai mini ke ka lou. Mea ko kona koe ka lou pehe. Hamak pehe a mo ngā. Toke whao ha meren hu mo ngā pe hamaku. Na, ko mea peo mo poto. Koe tala mai pehe ku koe ke lava ha Taha mea ku mau wha e mea. E lila, e whetpusi. Eo, lava taia whai mea a whetpusi kona mo mea peo whai. Kona na holo kakai he ngahi chat room. Kakai ke mo mai peke. Pa, ko ai ke tala ke kakai. Koe ta mea ku whai koe ta kore peni. He ko whakona artist koe. Pa ko ta no whauia he ki tola whanoa mo tau ki rate te peko mea. Ka ke na o peko lau mano. Whetpusi pea mo Feao. Oia. Ka tau ki foi fast pa tau toki hoko atu. Se tau fast Christmas hene.
hoko atu ki he ono tukua ki ko pehe ko ku tuaie ai langa. O ku tuaie langa na he wai process o fai ake mea. Koe ki whare koni ko ku lotonga lere koni i houma. Nai whai e tāri kono hinga koe hou eiki. O koe ke taha mea ka koe tau tāri ke māu e mea whakapepa ai pe koe mea whakakerekere. He na. Ko mea au whai ko ku hau pe ki ho tala noa pe a moe ngai chapta. O mau taki whitungani ma noa pe taki tā alo lewa e Palestine. O taki tā ama enau ki taki whanoa enau chapta. Whanoa e tō taha nima pe koe hae tō lahi koe ai chapta. Ka kuke tala e koe nia o ku tuai e ngā oe. Whie lau. Ho na nao. Paka mea pehe na tonga monha fuka mea volo paka mea pehe ai. Ko mea pehe ai. Ko atonga whai mea koe whai. Ko ngāwe koe ho alelo. Taimi hala. Nake whangai alelo he taimi hala. Lotonga ho lotu. Lotonga ho Palestine steaki. He ko Palestine steak fo koe. Whangai ho alelo he mea hala. Pako mea ko te pehe ai ho alelo. Mahino? Feao? Pako ha. Te tau nake toe whakawhine mātua mai he. Kei loi ko hau ko wea pustea. Nau a ko ia alila. Ke pota he mea koe tau tāmate pehe koe. Nā kai tā he tū haka i alila. Ko hau. Ek whawhai a ko hono tāpalasia. Ka kei toki hau koe ke tāla ko kai ka hau ko aunga. Aunga ek mea he ko hanga kapkape ka kai. Moi whawhai a whetpusi. Nā ke whai hau. Nā hoka ke hau ki heke tau tāna whapit kare taimi koe. He? Ke na whakoia o nā o ai to whine ko whawha. Ko koe mo hai māmani. Ko koe mo hai māmani. O ko ke tō mai whawha. Taki pe ko he Facebooka. Ngat hala tā māmani. Ko Feao. Pea. Teke toe tala mai o ku tuai e la ngā mga mea ko ia e Feao. Whengai ke tuko ho aike ke siolalo ke kakai. Ko ke siolalo ke tak whirungan manoa ko ke alko ari ko ani mawhi. Paku haa mena e oka ni mawhi. Ilo e malanga koe motu a koe mei pangai motu. Tupo e motu a koe whaiwhikau o malanga. Pe koe mea. Ai e tui ke taula. Pako tua koe whaiwhikau. Mā ka peo koe whaiwhikau ko mea ku nganga vāre. Pea tu lewa he setuata. Ai mo tu ke taula. Nei haa mena hoka ne pō. Tau taula ho mea kona e warwarau mai ane pō. Pea ku haa mena e ku ia kohe taimini. Oa te ai ke toi tala mai. O ku kakao e hinga hau programa. Ko e toi ulo ai la toi ulo ka mea. A tua pō. Pea ko e ilo hau programa ne pō. Ko ula kea me whilo toi pō. O na o pehe peho tāno ka ne pō. Pehe. Ko wha apu mai Feao nā ta whetau laki ane pō. Kau hopat. Ko whema ke e mai tuasi lahe kona uta mai whoke e mele uri. Te mai mele uri ko atene mo mosia. Ha mea mo aike mo tatanoa whahia mai ko me tua. Ko hama ko atu e tuasi la. Mo laka mai ko api ko anu ko nofo atu peo tali. Ofi api tali la wilo. Ustawe ka kari la tuasi la. Honga fuwhina la lahi ko moa. So mai ka pustea. I'm only 5'4", less than 200 pounds. But guess what? Te I pe a moa. O te mo ai e mea ke mo tanoa paanga. Talo homo tupu. Hapana e hoko homo tupu hake. Nei kake mo siha paanga ko mea ko mo ulo pe hea mo fo imata. He taimi ko siha ko he paanga.
Mo takai holo na holo paanga kakai ka mo mata no whakahia. Pa hame hoko ka koe ia Daniel Hafoka. He, me Stockton. Ko hai o mai e hiwafe me Australia. Pa wala to ko si ko he ki a. Ko logo ko fufina ako mar pe musiana ako construction pa ko ilo pe pricey. Ka mai hiwa fe pa ko alat ko si material pen pena atolan mangiao. Mo tai taka hiolo pe pe morila ko mo ko ha mo pe ai ke mo come against me. Oh my. Mo man na pe mo to. Ko ai pe ni ke mo ilo ko fa ke pa hia ka kai ai ke me ke mo ta plasia ai la ko tali ni masi ko no fa na tali pe ko fe ia ke ma you know ko tau alu peni ko ke ai ke tap a pito ke te fai pe fetbus tap a pito ke te ai pe ke hanga to ta plasia mo ke pa ko me ko e ori mo si lai ki ka muy ko me mo wa mo to mo tau loi pe ta to me lao mo ai fo mark me ko ki ta ne so mai Feao. Vale, alukali ake whanau. Ko mea ko hela iahi, pako lot lahia. O te ken te ai ke hau koe ke tā plasi hau ane po. Ko tu ko ke tau whitau laki ai pa ai mea ko ia. Ka tau luai pe tau tolu he ka tau tānoa e taha ke foi o tio e taha. Ko tau ngahi peni ki kau matakari ko ni ki fai mo ulo mai atamai ko ni kau kai ko no ke no fat poe tala pe ko ke praise pe a fet pusi ka tau kolosio ki ai te foi o diota ai ha tau ki foi fasi kau kolosi ki o ai foi o diokio ke tau ta no ai pe ta to me ko ni he ko ko e hanga ko e lau ko me fai tani te pene pa ku ne te na ka ku me ko fai poni ka ko nga pene fai tani ko e tau ta na ko mo ni ke ilo ka kai pa ko ia ko ku no fo ni o tali Feao ko ta fo no nga pen Feao ke fai mo af ko na e af ka ko fan Mapaki he me uri na e ko ai pene mo to ke mo o pe no fan Mapaki o na mo tai ke mo ulo hake la ame foi lo toipo ane po. Sai, kai tau kolosi ki heo ai foi mea koe. Male? Pane? Ke whanau mai? Vale. E pane tu wake i whoki au me a whetpusi ane po pe a mo nanana pusi ko pe he na u kai ai silini me Alaska ko taha whange au ko whehu i atu na ke mau a taha whange au na o atu pe i kai, io pe i kai Io da kuma u shirin taha se whange au se roni ko ia ka koe mea mahu inga ke whapapau i te koe mea kai a aku te koe mea kai a Tilila. Ka koe mea kai a aku io
na mau ai ta whangau. Malo. Koia, koe mea kai ana e o mai koe me Alaska. Koe mea pea koko whi mau ki o whanongo me ai. Malo a Peter Pan. Tau koloski he tō tā koe. Malay. Iya, ko le teo kolopeen. Tuku mai? Malay Sharoni. Koia. Whamatala mai. Sharoni? Iya, kon ko whanongo atu. Iyo. Kataki pe e Sharoni. He naikai ke whanongo i he polokalama kona koe a Feao ane po. Ka koe whakahoko mai ka te au. Ai whakamatala a Feao o pehe. Koe mau konteina hono wā. Nā kai ke mau totongi atu e mau tolu ko Tilila ia na ne whenga holo koe ke ne totongi konteina whikaua koe mau tolu. Sai, koe whakamatala koe na atu watu e sela alovili ki he paanga ko ia. Sai, na e tāmai a Tilila. O kune whiemba uke oange e mau whakamore koe mau konteina whikaua. Aia ko hivafe Australia, hivafe Amerika. Ke whai ake ngahi a kona Stockton, mo foto ake black kona Stockton. Sai, e taimi ko yana te ke mau silini a mau tolu ke mau konteina hono wa. Aia ko hivafe pe e mau kulupuna e ia sela. Pia ko ia na ko au na whakalava te ni maafe valunge au. O mau e mau foi taha mano Australia. O senia tuleva ka Tilila, o mau e Tilila fituafe Amerika. He peakoia na e whai aki koe ngahi mai koe na Daniela mo mea koe stoktoni me fotu upalaki mo mea. Pea toe me iai e fo ihi wafe, ke whakalava koe ke mau e hi wafe Amerika ke katoa ia e whakamore ke mau konti ana no wa. O si kono senia tu koe e sela. Toi fetu utaki mai a Tilila ke toe ngā wafe koe ia. Talatu leva e sela. Hei kai ke utoe o atu au ka silini mei heni. Ko silini koe o kutoe heni au to atu te utanak tong ki mai e kusilini. Pea mehe ahoni te kai ke mau e silini a koe aku ni mafi walungi au hono o mai ka te au. O kutoe to luafe tupu ke o mai ka te au me silini koe ia. Ka koe uhinga pe e kuwhamatala tu se roni ko pehe koe e Feao ko Tilila na ne totongi e mau konteina hono wa o hala ia. Ko hamea ukai ke na whakamatala mai ia ke mahino. Ko kore mai e Tilila ka te au, ka moriweri pa mosela ke o atu e mau silini. So ange ukai ke na whakamatala mai e na utolu ia e fui tawhaki ko ia. Whakamatala mai pe ko Tilila na ne totongi. Ko hamea ku whakamatala mai pe kai ke whakamatala mai e tama o kore mai ke o atu e mau silini. Ke na whakamatala mai me a moni mo me a totonu. Tā mai a Tilila kore mai ke o ate mau silini, o kutekai ke mau hono tāna ke mau silini kontena hono wako whaafe pe e mau tuanga silini ko ia sela. Sai, o atu lewa e au, ni mafe palunge au, o whakalava ake o mau e fo itaha mano Australia, o senia tu koenda kia Tilila, o whai ake ngahi a. E nea tamai Tilila ke mau senia te mau tolo e mau totongu kontena, ke whai ake ne ngahi a. Kane totongi e ia e mau kontena hono ua. Kono mo oni ia o whamatala kona kia Feao ke tuku ene loi, he na kai ko Tilila na ne totongi e mau konteina, whikaua. O si o atu e mau tolo e mau fituafe, Amerika, to e mau fo i wafe. Ka koe tāmai ko ke mau wafe ko ia talatu lewa e sela, he kai ke te o atu. To o mai ha se ni te ha wafe me mau
container uluaki me akai ko ko whakatawai to o mai e wafe me ai o whakalava ake mau fitu wafe kona na o atu o mau e hi wafe ko mau whakamore ke mau container hono wa o ko mea pe ko fe mau ko se roni ke fa ala atu fe ao pe mo ka fanongo i foi konga ko ne tu aki me ko pe he o te ke totonge ma container hono wa ko Tilila o feta kai lo se nga ke totonu halaia ko hame ko ke na fra matala mai e ta mai Tilila kore mai ka mau tolu ke ate mau silini e mau container fikawa ka kana fra matala me pena container ka me ko ke na fra matala mai ai ta mai Tilila ko Tilila na ta mai o kore mai kia te au tonu eni o kore atu ko Tilila na ta mai ka te au pe ko silini ko na fra lava mau container o atu o ave ka Tilila mau fituafe Amerika ke mau container no to e mau wafe to ol mai leva wafe ko ya me silini mau container ulaki me ka ko fatau o whakalava ke ko mau kakato ya se roni kai ke te ha mau mo ua ka Taha o si pay off ko to e mau me ko to ki tonga to whaheka mai mau me kai container o atu ki Amerika o si totongi mo e mau me ko to ka Tilila o si e mau me ko to no totongi ko to e pe foi wafe ko hinga ki ai toenga va fituafe ke to o e Tilila me mau container ulaki o whakalava ke mau foi container hono ua sai pe ko no pe ni makilu ko e mau ko tu pe mai na fe pe mo nau mo ne Taki mai ko na to tamano ko na ave ka lo saline koia seroni ko mau tolu na tu me Tilila ka mau tolu ke mau Taki tolu ngeawe me mi pa ko to he mau mea ke mau e foi tamano ko na lo saline ke chapta lo saline ko na kinusila pe mau tanaki silini ko mau o ave ka lo saline pe na pe hema Tilila ka mau tolu ko silini ko ya e to i ho mau shares ko ni ko ani ko mau fatau shares ka ko hili ko ka mau ela ko tai ni mi te ke mau hasilini e Taha mau silini Taha mau me ya ko ya ko tau me kon te tau lu ai ko con artist pa ko fainga unganga pe foke con artist ai to o ko ngai me ko ni ko no fapoto i ko ni ai ta ke panga ko uhinga la hia ko o ko loto mamahi ai e mau mai ki he mateke e matui fra politikare o whaonga ia ke whai aki e kai ase paanga e kakai kako uwhia mau ko ki nau tolu ko toa pe o ku mo ua Tilila ki ai tatau ai pe koe haha mea na e mo ua atu ka te koe te u tokoni ka te mo tolu pe koe hae wawetaha kon te mo o mai information ni koe mea pe ko whi mau koe mai te ke tohe mai o mai ho launga excuse me I have water pe o mai ho information ni ai koe mai o hingoa mai mo aha nane a mai silini ko hai fonga nane transfer mai silini ko hai alea o aha na te tonu ke return na te silini pe a ko ha mo fahinga tala noa ka pa wa mo fahinga text ko me ko ni nane va inga fokia i he whakaukau ko pe he ko ki lesisita pa to ai americani o ko ka fahinga legal ke ni ke tie her ke ni responsibility ke ni totongi pe koe e whafoke paanga kone kakai ka koe ni ka inga pātoa ko le atu he ahoni pe tatawa pepe o ke pātoa pe kai ka ako mo ua e whewhine ka te koe whetu taki mai ka te au he wawetaha reach me he Facebook a he ko hanko lau ko te celebrity e pe kita he whaihala kone whewhine i e mea koe ni ka koe I'm willing to help out anybody ko koloa peke mo mai information ni ka tau put together ngai mea koe ni. Ka whai mo whengai ke tuku au pito ai whahinga urunga anga koe ni. Pea ko te mea ki ta ia e kau mai koni ko a Daniela hafoka. Ai ni ko mai Stockton ni. Daniela, koe nai totongi ki whai mo ke rea ka Tilila ka ta ofien. Ka aua te ke te tā mai he telefoni o tala mai. Koe no ke fotu una pe ai container. Koe kofi ahai. Tau ai ange. Koe kofi ahai. Mahino lewa ai homo poto Feao. Pea mo fetpusi. Feao pusi uri. Mo fetpusi. Ko fea homo poto he mea koe management.
Ko mea pe mo potai mo he management ko e kai e paanga. Na ko paanga ka kai. Ko ai e kai ngā tonga i e wheitu ko ni San Francisco. Mo reach over mai ka pa ko whewhinena no te ke totonu. You know, the more we put in, ko tika taha ia. And it's easy ko foi keisa ko ni foi keisa. Whai ngofua au pito. Ko kola peke tau put together o mai o munga information ni. Mo e whatatau ko ni ko kau tama ko no tari ko ke ahua tolu. Mo hango e lau, mo cross your finger pe au whakoto mo silini. Ko mo whanonga pe koe ni ku lea mai ka Australia. Pe mo teu pe mo tohe teu programa. Teu programa pe au hoko ni ke au atolu. Ke whai mo osi au pito mea koe ni. Ko mea kau na whasele ko ina vini ngai mea koe ni. Ina vini mea whapaanga. Ke taofi a mea kai paanga koe au whai. Pa ko te mea ke tai hai fuka kai ata mai koe. They should be thankful. Someone has Stop this lady. Eh? Stop if I con artists koe ni around us tongen. Tau o mai ken koe tau ofa ki tonga. Pa tau te hopo mai pita tolo o toi tamate i piho tau tonga. Ko wherewa e tau mea o tau preach ko pe tau ofa ki tonga. Ke ofa ki tonga koe o ke itari mai paanga ia tonga o te kai ke si totongi. Ko ia, don't try to sugarcoat, come on. O te ake tau sugarcoat e tau palaku kono whai. Ka me mipa kono e klobo. Ko ka pao mo kei follow ia piketi. Pea mo o tāna ka silini, afka piketi ken toi kai silini. Toi o kai. Pa koe mako no totonu ko mo tolu kona utokovi. Ko mo no fatu ai peke kai mo toe fet pusi. Feti ai pea pusi. Fu pusi, O ia, ata mai kovi. Ai ko si hifa ko mo tata noa haki ai pehe ko loto kovi. Ke loto kovi ha. E ko hao indavine mea ko ni ke tungo no ka asfa politikare. Ka tau sia pe ka tau te fok pe ke tau ta no ko ni ke tau hanga lue e foi ai mea ko ni fa politikare ko no ka asi he tala mai foki ke pe o ko firma ma fai. Ko ha e firma ma fai. Ke mo hanga turn around hao kovi ko fai ke ai ke turn around ko au ko kovi e ko hanga indavine homo palpalema palaku ko ni fie me o ko fie me a feao ka tau si ange e lotu tau si ange he nau ko si ai fa koni ko ki he signature page Feao Sharon ke ta kamata pe me mua ko ia ho ek pe me ka inga kulava hono talia tu ngai tukwaki te tau hoko leva ka pau te mo mui mai pe na suppose te atu pe ai tohi ko eni o ko ne whakahu ko ke laiseni ai patoa pea tuk pe ke ma whakaiki iki atu pea mo tau lau pe ngahi ko nistu tone ko ia nai whau pea tau whakau kau ai ko ke ngahi mo ni mea na makatu o ngai e nau hanga o fo ueni koutu e Sharon ke ngahi mahina ko hili ange na whai ai na release mai ai statement ko ia me he core team o ko firma ko ke fa mavaeua ai klopolo ko hia ko ke na popo he ka fa fofonga lolo tonga ai ngau e ko ia pe tau tu pe na ai hanga me ana na na ta fie mali ke hanga ngau e ko na fa hoko pe i he taimi ko ia na mapuna ke ai fa kau ko ni ka oku whemau ke tau alu ke whakaiki pea te tau ilo iai ko haina ne hanga o tohi ai ko nistu tone koe ni pea te tau sio ai koe hahono lele pea koe hahono kovi pea ko haina nau whakamo oni hingoa pea koe halewa ne huu koe ke kahao tuk pe mua ke ulawa tu mei he kamata ko hia ke tau whilongo aki pe i he whiawhin. Pea e taim ta tau pe e whakaata pe laine ka pau o kwa hamu tānak me ma whakau kau. Ko e konistu tone ko haa ko i he tohi, ko e pāti te mokalanti o motu wanga ofa, pea ku haa pe ai ko e patoa a global movement ma ai kakai masiva. Ko e hingoa o e pāti te mokalanti o motu wanga ofa, Global Movement Ma'aikakai Masiva Incorporate. Taha poiniwa,
ke malu ia hingoa patoa global movement ma ai kakai masiva, ke tapu'i, ke toi ngawe aki ha taha whawhoituitui, kulupu pisnisi pe society ai hingoa tai whakamawhai e poa te pure. Whika wako ofisi le sisita ai pāti koe ni, ke tu uia i small industries i ka ameli i ne iafu i wawau. Pe koa toi wheitu uange e loto ki ai executive. Koe mawhai pure ki he pāti, whika tolu ia, tolu pointaha, pure uluaki koe poa te pure, tolu poiniwa, pure ua koe executive. Koe whika whaa koe ngahi tau mua ngawe, koe tau mua ngawe ai pāti, ke whingawe aki wāo whi whakataha e kau me mipa, pia moe pāti, ki he visone ku whakatu he kau me mipa, ki halele whakaluku fua e mau me iai, koe mau ngahi tau mua ngawe lewa eni, ei, ke whakai ai ai whetokoni aki, i he wāo e kau me mipa pe pāti, pi, ke whakatu ha committee executive, ke nau le sisita pāti, whauha ngahi policy ngā ue, tau hi le koti, tau hi paanga, whai ai ngā ue whakamake, mo mitia, puke development e wā ngā ue, mo u chapter ke kautones e kolope, pe toi ngā ue kehe, fie mau he poa te pure ke whakahoko. Si, ke whakatu ha poa te pure ke nau whau manifestoa pāti, whiri e kau kantiteiti whare area me wāhenga whiri e taha fitu, whakatu e ngā he policy ngā ue, tohitangi fie mau whafufonga ke awe ki whare area, pea whatu e ka pasa wholau ke tokoni ke masiva ke mui ki ai executive ke whakakato ai tau mua ngāwe ai pāti. Pea koe ti ke whakapapaui o kutariu i ai poa te pure pa mo executive ke kakai masiva pea mo kau me mipa. Nima me mipa i he pāti, nima pointaha, e whakaatape ai me mipa ta e whiriwhiri mānako ki atape i he kolope, ke hoko koe me mipa pōpō ki he tau mua ngāwe pa mo i visone ai pāti. Nima poiniwa, koe kau me mipa u whie kau he maulakanga he poa te pule executive, pe hoko koe kantiteiti he whiriwhare area, ko pau ke tohi kore mai, ke hoko koe me mipa le sisita o e pāti. Ni mapointolu, ke tohi kore ke me mipa i e pāti e whaia o whakatu asila ke Palestine o e pāti, pe aku i he whakatalahi ke ne whakapapau i ai me mipa pe ta i me mipa ai toko taha kore ko toa pe. Ni mapoini tolu, e tauhi e ofisi le sisita o e pāti, ai tohi le sisita o e kau me mipa, tu waiho nau hingoa, tu asila mo aho e nau hoko koe me mipa, pe koe nau nofo me he me mipa i e pāti. Yono, nofo me he me mipa he pāti. Yono pointaha, e malawa ke whakanofa taha me he ene me mipa i he pāti, i ngahi makatu unga koe ni, mau i ngahi tutu uni mo ikai ke toi fie poupou ke visone ngā ue, ke tau he mau lota e pāti, maha ki whakasino pe whakaata mai, ha whaitohi tau ataina aha me mipa ki e sea ko ikai ke ne fie hoko koe me mipa e pāti. Yono poini wa, e atape ki a me mipa ke ne tohi launga ke poate pure o whekau aki matutu uni o whekau aki moia. Fitu, tutu uni ki ano whakalele i o ekonis tūtone. Fitu poini taha e atape ki a me mipa ke ne whakotuu ha whakalele i o ekonis tūtone. Aki ano tānaki ha kupu pe ngahi lea fo'ou pe ko hano furihi li liu pe tamatei ha konga me ekonis tūtone. Fitu poini wa koe ngahi whakotuu kotoa pe ki hono whakalele i o ekonis tūtone ko pau ke whakahuia ke whakatahalahi e poate pule pe toki tālia i halota ki ai ha wahe tolu e ua o e kau toko lahi o poate pure. Walu ko ngahi whakataha, walu pointaha e whakahoko e whakataha lahi e poate pure whakatau wha he mahina ko Novema ke whiria kau maulakanga ki executive mo e poate pure pe koe taimu e whakataha lahi e tok tu uni peia e sea pea mo e sekelitari. Walu poini wā koe ngahi whakatalahi makehe e whakahoko ia o ka whie mau pia tok oni PSA mo se kilitali ai taimi ke whai ai. Walu poini tolu ko mau e wahe tolu e ua e kau me mi papuate pia ngofua ke whakahoka whakataha ai pāti o ta tau pepe koe whakataha lahi whakatau whā ke whiria kau mau lakanga puate pia whakataha lahi makehe.
Walu poini wha, koe pāloti o whahinga fukotuu, e whahoko ia āki e whakahao e ngahi nima e kau me mipa. Hiwa, koe whili o e kau maulakanga. Hiwa poini taha, e whahoko whakatau whaho no whili mai he uwahenga e taha fitu, e kau tale e kita ke kau ki he poate pure. Hiwa poini wā, koe toko taha maulakanga he executive, e ngofua ke to e whili pe e poate pure ia ki he lakanga tatau, ka e whakangatangata pe ki he tau hoko e walu. Hiwa poini tolu, ka pekia hataha e maulakanga i he executive, pe nofo mihono lakanga i ha whahinga uhinga, e atake whataha lahi makehe e poate pure, ke ne whili hataha ke ne whetongi whakataimi, kai oa ke au ke whakataha lahi whakatau wha hoko mai. Hiwa poini wha, ko executive e whili whakatau wha he poate pure, ko hono whakalele o ngahi ngau e pāti, tuku kehe, uluaki executive trustee, e kau kia e whahinga ko eni. Ko sea, peke CEO, ko Mrs. Tilila Walker Sumchai, toko ni CEO, Mrs. Feao Tatafu, Sekretari, ko Mr. Feao Tatafu, Sekretari, Mr. Feao Talivakaola, toko ni Sekretari, Maata Solofoni, tauhipaanga, Mr. Lelei Ufi, pia ko toko ni tauhipaanga ko Mr. Alani Ramsey. Koe hiwa poini mā koe whatongia ki he sea pia moe Chief Executive Officer o ku whahoko pe he toko tāta tau ko whili ki he lakanga. Hiwa poini ono ka iai ha me mipa o kau he poate pure kau whie candidate whare alea ko pau ke whakawhisi ki mua he mahina e ono me taimi le sisita e kau candidate i he Comson whili. Hiwa poini fitu o i kai ngofua ke kau hawhafufonga whare alea i he poate pure. Hongo fulu, sila mo e lanu ngawe aki he pāti. Hongo fulu poin taha, e iai e sila mo e stapa i he hingoa o e pāti, kene ngawe aki, kene ngai whitu utaki, pia e i he poate pure, ai mawhai ki hono ngawe aki. Hongo fulu poini wā, ko e lanu o ngawe aki he pāti, ko e kula mo e hina, whakatatau ki he lanu e fuka whafonua e pure angatonga. Pia e malu i mo ta ofi, ke oa e to e le sisita mai ha pāti wha politikali fo ou, ke ngawe aki a lanu tatau o kamata me he ahoni. Whika taha, pure i mono ngawe aki e paanga a society. Taha poin taha, e iai e tohi panke i he hingoa o e pāti. Taha poini wā, ko e kau tala city, ke tohi panke e kau kiai whahinga ko eni, ko e sea, peke CEO, ko Tilila, kau at kiai pa moe sekretari, pa moe tauhi paanga ko Ilaias Lelei Ufi. Taha poin tolu, ko e paanga ko toa pea e pāti, ko pau ke whakahu ke tohi panke. Taha poin wha, ko hano ngawe ake e paanga e pāti, ko pau ke ripoti whakatau ia, whakatau taha, ke poate pure ke whapase financial statement. Taha wā, mawhai ke kore pe no paanga. Tahawa poin taha e ngofua ke he kulupuni ke no pe kore paanga pe tokoni i ha feitu upe i he loto kia i e tokolahi o e kau me mipa i ha whakataha pe ko ha whakataha makehe na e ui ki he tau muane. Taha tolu ko no veteki pe ko tamate i o e pāti e toki veteki pe tamate i e pāti ha loto kia i e kau me mipa pe senti e fitu nima i e whakataha lahi whakatau pe ko ha whakataha makehe e ui ki he tau mua tatau. Taha tolu poini ua ko koloa ko toa pea e pāti i he taimi ko ia e toki whaitu utu uni e poate pure o whakatatau ki he loto e kau me mipa hono tuku atu o e koloa ki tua. Ko ki mautolo ene e whahinga ku haa atu ho mauhingoa ko ia ilaloni, ko uluaki kau me mipa tala city pe ko trustee, ai pāti o haa atu hono hingoa i te pile ilalo, o ko atu heni e maukore ke le sisita ai pāti o whakatatau ki he lao, ke ngai society whakakautaha o i tahi wawalu wha. Wha mo oni hingoa ki ai a Tilila Siola'a Walker Sumchai, tua sila mei Amerika ngau e whai ko business owner. Feao tatafu mei wawau, ngau e whai ko tauhi api, Feao Talivakaola mei Amerika, ngau e whai ko self-employed, Maata solofoni mei Australia, ngau e whai ko loea,
Ila yasi lelei ufi me no sila ngawe fai ko accountant pe mo Alani Ramsey me tonga tapu ko business owner. Fa mo oni pe ko witness ke nga hingoa I olunga alai puke utoi ka manu fa mo oni hingoa ke me tu asila ne yafu vavau ngawe fai ko self employed fai e nuk alofa I ahatafa o okatopa e wanoa. Ko kakato ya e ho eki pe mo e kainga e tohi nei whaho atu ke kore a ke laiseni ke whakalau ai hingoa ko ia ko e patoa pe ko ia ko hape ko e patoa global something ke kau masiva. Whai ai pe ono lohi aki ko e ofa ko e masiva. O ko whai lau maari e o whakawha au pito pe ia pe ai whai whakau. He ko e me o tau ke ai ko tau tolu tau ofa ki tonga. Ka au ai ke whaonga I ngai mea pehe, ke whai a ke, you earn your money ke pai a koe mahalohi ngai whakari la manipulate koe kakai. Kai ke koe ori taha whake mau, tala noa koe nai whai. O si mahino whoki ko lele iufi e aloia o whiwhare alea, he koe a kōku I treasure. Pea koe tāpalasia whau tā mai, ka te au ko whie tahu I paanga. O kusai ke alo tahu I paanga ke malu I paanga. Ke ilo he kakai e malu I paanga. Ka koe mea koni ke mo whanong ki ai. Kone tohi pewa tau koni stutone, ko pau ke mui a tō taha ia ko o ku tahu I paanga, ke koni stutone. Ko mea ia o ku ke mahi no I koe e nananana Feao. O kui kai ke whakaukau atu au ia. Ko kui ngaine e ku whakaukau atu koe kono tāpalasia ne po pehe koe ko fie tau I paanga. Pea ka pau te tau I paanga. Pea ai ke tau I paanga he malu ai paanga. Ke ua toi o ai ke kovi holo he paanga. Pea koe tau lua ia ni koe ke tau au atu koe pe kuli kolo ai foi tohi koe ni pe ikai. Koe mea koe ke mahino ke wha whetu Taki ki he potungawe koe ne waa koe ke laiseni me leipa pe ambo e whewhatau aki. Pen he koe whatua sila koe teite aho o tohi koe ni I oka topa ko ti se maeni. Pea koe whakaukau ko ku hao ke te au. Koe ki toko ni ihi si I koe ni. O kuru nau tuu atu ke nau hanga o lea sisita. Ai fo I lea koe patoa without. Ai kau whafofonga koe no whale a lea. Pe ko hataha pea me he loto whale o akilisi I da siao si pe wata. Kai ke pe whai ha whakataha. Pe ko ha public consultation. Pe ko ha mea ke ilo he kau. He koe, nei whai e longo a whoki I he statement koe nei o mai koe me he koa team. Pea na tau o atu e tau whanu o nongo, koe patoa koe o tau atai na pe ki hata. Hu mai hu wat, pane ke lesi sita ia pe lai seni. Ka ko wakai ke ko nisto tone koe ni. O kuai e foi mawhai e ua ai ke na hanga pure I ai mea koe ni. Pea oku kau mai ki ai kau ai poate, koe whia I loko hai oku I he foi poate koe ni. He koe ngahi hingoa pe koe noku o hake e koe ni. Koe ngahi hingoa o koe ke whalala anga he tau lia te lula fua I he taimi ni. E anga whe ka pau te nau mālolo ki nau tolu ko hai e hoko hake. Koe hono whakalau I o ngahi mea koe ni. Tau pepe tau tolu ia. Sai e mea ni kai ke sai e mea ni ko haina ane tohi ko ni stu tone ko ni he ko taha mi Australia no usila togo ua pe me Amerikane pe me to taha me vavau tonga nanga fe na o frata mo na decide e fainga mea ko ni ko mea ni ko sio ko ki ai ko ki o fefine ko ni ko o solofini o ki tai ne ko loea e ko nofo ko o siat ko ki he no mau
he fu manipulator ai ki taine ko ni ai ka ke au ke ngari kuloe ai ko fe hu yo ko e ku research ko e ku me ko na fai ko e ku ka to ka tama ko ni ko foi la I just the last page below signature by law ko ba ke they read them but they talk sign ko foi me na sen mai ko foi best because signature pa ko me ko si ko ki ai ko sea ai ko fet pusi ko business owner Kaya la ko business owner ma ko ko hosi ma ko hinga ya ko o aya no nga ko business owner pe ko Feao ko no ya ko self employed Wa to Taha he lai ne lon. Iya. Me tio ko pe malo le. Horo. Malo ta ma. Me elai. Koia. Me elai. Koia, ko ki fiela ve tu ke tau bol kalama kau ke me ko na kumula ve. Tai patoa. E lava ve ki lava tu ai. Koia. Tu mai. Oia, ko hinga ko ki fiela na ko resisita. Ko fuirea ko na ko resisita. He mea whakapure anga. Ko uhinga, ko tukunga kona na angai e lavulavu o tā sita I tonga, ko ne foi whakana whala, ke tupunga I e na foi heke ko na ke pure anga tā e whakalao ko na kulotonga lere I tonga ko peki. Ko foi whakamatala ka tumu foi whiu I, ko haina ne whakangofua e peki ke hoko ko hapure anga. Ko hunga ko lawe atu ki ai, ko hunga ko patoa, na e whakangofua ia e tupou nima ke hoko ko pure anga. Pea kui kai ko ha pure anga le sisita kato mea kai e patoa ia. Ko patoa, na e osi ko nistu tone ia, pea hoko ia ko pure anga, o ui ko patoa, ko mea na e mau mea e fo hingoa. Ko hinga hena e konistu tone ia ko pure anga na fotu e he wafe hongo fuluge mahino he kakai o ku kai ia ha me ko ai resisita patoa mo ai resisita peki ke hoko ko pure anga ku fe ma u ke fangofua mai he tui kai toki ngofua ke fakahoko ai pure anga ko na o hange ko fe me na fangofua mai he wafe hongo fulu ke hoko ko pure anga ko fakafeki ki holopan ko I he resisita ko hinga ko fi whakana whala na e whae e lavu ne na uo ki nau tolu mo e nau peki o ai fo I resisita kato mea kai ko fo resisita ko o resisita ia I he non-profit organization pea ko fua polo kalama ko ko apare nea hili hono wha nofo ia ke pare mea fo ogo taimini na e ke atu ke ai e katarina tohi ko pau ke resisita pa te toki ngofua ke te hoko ko hapure anga hapati, tari ang he paremia I kai. Koe kia whainga lao ko ngofua ke alau ke resisita pa ke toki whinga pure anga. He kui ngā, koe kia whainga mea I he konistutoi to ngā, konistutoi ko to ngā ke te he te ke toki resisita pa ke toki ke ai hao whinga pure anga te ko hapati. Koe kia lao pehe I he konistutoi to ngā. Ko mea bena e whakotua e patoa na e whakotu ia e akrispo hiva I he ngofua na e ange e he tupou nima ke hoko ai pure anga whaogoa koe patoa. Pe aku I loa ia koe patoa kau kai ke au kai whakakau ai kakai koe ngā hegulohi aki ina tolu e tua te lavu o ne ta koe patoa au tae de sisita. O si he ai e kakai o pehe au tae de sisita e patoa. O kuma alunga nge ko nistutone na e fuaki e tupou nima e ki resisita ko na ufetala noa ko lai kakai. Ko anga pe kulave atu ke mahino ka ki tau tolu o kuma olunga au pito e patoa ia I ki whenga resisita ko na whaiholo kakai no whenga ke resisita ia hai mo hai. Ko mea ia koe ke resisita e akirisi e patoa he kua osi ko nistutone ia koe pure anga o tonga.
kene whakalere pure anga tonga. Koa ngai e kula vea tuki ai ke tau ki mea kona hoku ki he holo ai kakai. Malo pito e whetu utaki mai. Pea ku mone o pito e whatala noa koe ni. Ko tui nei ke vare a kilista puange moia. Ke pehe ke ne tuku ta ele sisita. Kana iai pea a hono mātu unga. Nai tau ngahi o ngongo nei o maiki mua mei tonga pena i lawe e loea. O ata pea ki ha whaahinga pāti. Ta tako pepe o kule sisita whaalao pe ta ele sisita. Ke nau hoko ko ha pāti pena o ai popure. Ang pana tau osfau mai tau tolu wai. Koe mea ko o ko whehu ia e au. Koe mawhai pure koe ke pāti u ase konga tolu. Ai ko nistu tone koni. Tolu poin Taha, koe mawhai pure ke pāti, pure uluaki, poate pure. Koe poate pure ni e kau whamo oni hingoa ko eni. Ai au ase pe ai ko CEO ko Tilila. Ai ko Tilila, ko Alani Ramsey, ko Ilaiasi Ufi, ko Feao Talivakaola. Pea mo solofoni. Maata. Ai koe loea. Koia. Pea koe pure whikawa, koe executive. Koe ku whehu i a aku e loni. Wheho tau kau whafofonga koe ki wharearea. He koe tau ngau e koe ni tua. Mahino pe tau ngau e wha politikare tau tolu ke teke. Ka koe leo e kakai o whakafowia i he tau pāti. Ko hai he pāti uni whafofonga e o tau reo. Koe kau whafofonga. Ko nau tolu nau alu ki wharearea o whakapāsi lao mo whau lao ai. Koe kau poate pure koe ni koe hai nau me e whai. Ne koe ke whiri whate mo kālati. O tae whakate mo kālati. E nau whau tohi mo e nau whau ko nistu tone koe ni. Without public consultation ki loto. I loto whare e patoa. Ole ke ki wha maala to pe ai whau koni koe o e konistu tone. Koe ke wha maala ke ua na mo si tāpalasia. Aia koe hangangu ko Ilaiasi Ufi. Naka ke ilo, hala ke ilo ia ki ai e Ilaiasi Ufi. Nā toki tātou pe a whetpuso o talang koe ki ai ke hoko koe tau paanga. O kau he kau poate. Pa koe hange koe ki o whiwhine koni koe solofoni. Koe, naka ke nau si kau nau tolu ia hono whau e mea koe ni. Koe whau ia o mea koe ni, koe whau pe ia. Ai koe foi o diogo nau tuku atu. Koe kau whau pe, pa kuna espaka ki pe e Feao. Ane po, ko ia mo ton wha, na war meeting mo tu iwata. Mo e Alani Ramsey. Ko nau tole nai whai koe enau meeting. He koe mea koe nau play e koe, tau pepe nau play CIA. Koe raki whai koe mau whataha ko o raki whanau ko ki ai. Pa wongo pe o koe ka lau maari e lelei ai mea kono whai aki. He oku kai ke hange pe ano he whakaukau atu. Kai ke aha whahinga negotiation nia e taha pea moi koe team. Na mo whanau e audio koe na nau tuku atu. Kai ke ha mea pehe ia. Nai tala mai koe mai pe ke pehe ke nā mata anoa mo koe team ke pe koe haha alau. Ka i he foi whakaukau ke mui mai ai koe team ki he foi kau ke pure i atu me foi kau tama koe. I go no big, but it's pretty much it's Feao and Lila. Pea mo e kau foi te evolo koni ko tu iwata. Mo sio ke poto kai masi. Kai pe ke asi ono ingoa na ia whahinga resita. So ke tau resita koe ni ai mea koe ni. E whihi ai e motu ai a koe mi wawau. Ton wha. Nai te kei ka ton wha ke hanga ton wha o wha o mai koni stutone. Pea koe business leva koe ai business panga. Te ke i le vai a whai a miha pai. Koe mea koe o hoha koe ki ai e Sharon. Ko nau osi mau e nau tolu ai whai mawhai pure uluaki. Aini peu haa koe mea, mawhai pure ki e pāti, pure uluaki koe poate pure. Ko nau tolu e ni au nau poate pure. Sai koe pure ua koe executive e toki whilia mei tua. Ai koe tū koe ni ku nau osi pure i e nau tolu e. Tau pehe ka pau koe fui executive e hua tua e kau whafofonga. E pure i e nau tolu e kau whafofonga.
ko hai ke no fo atu e me he ke ne pure e whafofonga nei whiria he kakai ke na huki loto o whai e whakaongo ho naure o mo whai ngai ngai whakalao. Pea koe kau whafofonga ko o si sivi furi tua. Hau ke tuunga whakaako mo nau pio ka lafi mo nau atakai. Pea whiri he kakai nau maa asin sin pa nau huki loto. Maa me paanga tuunga mo ui whakalao maari mau pesete te au pa nau huki loto. Ka ai ke tuune ni ihia Feao Tilila ko ai ni ko whai longo a koe ni ke nau alu nau toria o Antaya Tilila ke se ke whainga ata mai koe icon artist ke nau hanga o whainga ke nau hanga o pure e kakai pea ka pau ko ke whie me mi pau hape ko ni stutone pea ke whaafono pa mai ho tohi ke whaahu mai mo tu asila ko kore mai ke kau he me mi pa ke fofoa e Angelise te mokalati pa mo mai moto ai ke me mi pa e kakai pe fo hi fo pe ai o alo au ke me fa pa anga pa pe mai ai o ku ngofua pe ke no se mali so o taton ke fa malo ia mai moto he ku me ko na fai e ku hu takai holo ko ni ki hanga ta aki mai nga information ko ni I was dumb. Kau lava ke hanga to mai ke mo mamata ki ai kakai. Ai ata mai ko an artist. He ko foi kau ia ko pau ke ni hanga ia o control o ta ko to. Ani pe mo lave ene ngai polokalama. Oku pe mai pe ko hai e fili he o ai nea ke hange ko ne whole hostage e kakai. Ko e nau polokalama ko ni nai toko si nau hanga whamatalat ka te motol. E malolotonga pe ma alu e ma ngā we koe. Ko maua ko o kai ke totonu ke tala mai koe pure. Ko maua ko si ko e kakai servant pe maua ki kakai. Public service. Pa iyo ma public service. Pea kaku malotong pana e whafova pe lau maari lei e anga kone mangawe. E ku whatanga i kone ai build empire koe, kono winga whako ngai uto kone mei tu asi ono whao ki he foi MT heti ko o lila. Kai whoki ke o mai a ka te au, ka nau ai pe whoki ai mea koe kone sio koe o ku she manipulate a lot of people, of course. You know, she brought a lot of people in. Pea koe mea kona siafi mai koe kau te volo mei tua. Ke puke atu alila ki he. Pau sio ke tau raiti koe ni nau talange koe ke kau tama ke mau tala noa. Pau ke whi mau ke tau to sio ai kone stutone. Ko mea ko whamatala atu ai koe ka motor. Ko hai o whi mau mawhai. Ke tala mai ki o whi mau mawhai. Kai ke te ala tau ki tonga ke aiha ke ala to Philip te. That's not in my interest at all. Nothing like that. But why ke ala tau kau ham ai mea peheni. I just came to be a servant ke serve the people. Ia e kumanawa ofa ko aku. Kai ke he koe ke mo mea mai pe ki ai ka ainga. Ke whakatatau pe mo whamatala koe ni a... Ke mea koe oku ki hane nefu. He koe anga koe e tau whanongo atu ki haki i business i pe ko haki whalukonga kakai. Oku hau e ngai mawhai maolunga. Me he kakai maolunga. Kakai nai o wako mao nau whailonga. Mao e maama. Oku maa asinsine nau tauhi family. Ko nau ngahi background o nau o mai mei ai. Pa te tau whahoa pe koe ni i koe ni oku whiri koe ki wharearea. Tau pe he koe kau tau po taha pe ia koe he pāti koe ia. Pe aku nau hau nau taurea ke hu nau taurea he whikaua. Ka koe whai whika uloa ke ne kulupu koe ngahi ngoa. Koe ke utapalasi au e ngahi ngoa koe ni. Ka koe whinga pe ke uhanga o analaiso. E whahinga whaunga koe ni oku whaua ke whai koe ni. O ka pau e hoko ke pure i ke laiseni. Pea ke pure i ko longo alahi e whonua. He ko toka atu i he meri no e tangata na ne fofoa i mai pea. Pea whai e ngau e koe ni he taulahi. Nei kei ko hangau e nei whai ngofua.
Pea hoko mai me kau whafufonga whalearea. Pea nau moua nau tolu he kai tuu hake e whanga ki i kakai koe ni ko hai ko haki nau tolu. Ke nau o mai o whau ko nistu tone pea nau whakalaui. Pea ai ke nau puke kakai. Ai koe CEO, koe pe hao sea koe i he. Kai ke, koe mahanga peno o ato whakatatau pe ke mea koe o ku nau tohi. Pa mausia mai ho eipia me kāinga. Ka pau o e tare fo i lai sene koe ni. Ko ai ne ke tau toi o tau tol ke tau toi le sisi tau hange koe o le sisi ta mari. Alu pia mo tu asila pia mo ngai mea. Pa ko toi wakai fau ke mea whakapaanga. O ku toi ata pe ia ke toi no. Pa koe ke toi ahano ti te ilai fua ona. I lalo ai ke pehe tolu poi ni taha. Te ke no e paanga e fiha pa te ke taha e paanga e fiha pa. Pese te e fiha pa tukua te waha taimi. O ku ki noa ia. Ai ne haa ko e ni. Ko hamea asia e no i ha whahinga ko nistu tone pehe. Ko hamea ku tau te o ai o no. Ko whahinga mea pehe o ku kai. Kau ke whe no algi pange o no. Wai mo ngahi kau tahanu. Hamea ku numi mai e mea ka he whainga mea ko ni ke whakalau i. Ke whainga ke hai e kau me mi pa. Pa mau wakai ange lewa. Pea kai ko hau hinga e nia e Sharon ke ta whakakona e kakai. Ko ta hanga peo whakamama ke nau wakai ki ai. Pea ke sio ki ono whahingoa ai kulupu. Ko patoa global movement ma ai kakai masiva. Ono hai mai koe masiva, ono whakakuihi koe kakai. Ke nau whakaofa ia, ke nau follow me. Han koe lau koe me, ako kore atu au. Pa ke ko hau o kore mai, ko kore atu pa ke tui. Ko ia. Pea kore atu au koe ke totongi pa ke... Kape atu ia. Ko ia. Koe tau pe koe kuonga mama eni. Ka o whakatiki tātou. Ai pāti kom niusi koe ni. O kai e whate mo ka alati. O kai o halau pito. Pe hange ko whakalawe ane nai. What kind of education background? Nothing e fusi o. Kai ke manof pe maua he to unga ware ngua o ma serve ni pe ke kakai. Ka ko hopa tenia ke ne hanga ia ke aluia ke hange ia ko haking ene ai whahinga lau maari e koe na e whau mai aki koe e whea. Pako mea koe nai ori. Kou foi komo uto whoki mantu kou play koe i Lotu kou play CIA ke umau katoa information ni. Pau pea te lewa ka Feao pea mo Tilila. Kai, ok loi, oku totonu ke ta lifetime me mi patau. Ke ta automatic pe ta ala tau ya koe ke ma kau i loto he no whau koe ni. Tō mai whaka mea, iyo, ok. Pa koe mea koe no kuori. Ko wau pe koe ki api ape taha. Ma tui ko au penea mo Tilila ai koe ke ma lifetime koe. Ke koe mo koe nau tō ke usio ange pe koe. Ha koe ai whakaukau koe ai onga vai. A Feao pea mo Lila. Te pe ke wau ki api. Tatangi ange telefoni. Ko Feao. Loni, oku ke pehe, oku sai pe ke kau mo au pe kapa. Yo, sai apito ia. Sai apito ke aia o whau e tau konistu tone. Lifetime iau, lifetime pea mo Lila. E ko maua foku koe co-founder. Pea mo koe Feao. Pea koe mea kou, e ku hanga kone o siofi ange koe mea. Pea u tohe ati foki ki tānoa ki a tonwha. He koe mea koe ni, kai ke homo ia ka Taha e koni stutone koe ni. Koe foi homo mai penea ka te au pea mo Lila. Ko mo e peo na uto homo mai koe ngai mea koe ni. Pau hao rewa o tanguto atu koe ni, ke tau polo kalama. Pau totono ke ua te mo toi lau mai. Mo wha malo kau pātoa. E ko alu, o mene koe fokisi i koe ni mea ke mau mai. E wala tu koe whengai koe ke o mau mai. Ka nai hao kau kolopolo e tala mai. O ko whe mau mawhai. Ke mau mawhai o ko no whai Amerikani. E kai ke wala ki tonga. Ke o ato kau he kau mau mawhai koe. More ke mama. Ke whainga mea ko wakai ki ai. O
Koe tohia koe nia o koe peke aha ne me whelawhi anai ko ha mawhai ke mea whapolitikare. He keke nau mapure ea te ki nau tolu e kau whafufonga whare area. Koe foi mea peo ngari te nau lava mawhai lahi koe mea whapaanga. Koe foi konistu tone uki kakai. Koe foi konistu tone koe ni e ku whaasi koe masiva. Pa koe whenga pea ke wha tokolahi mai kau me mipa. Pea asi mo nau tu asila mo e mea kotoa. Pa koe pea tu pe mere. Ko hoto whia telefoni o si mau mo tu asila mo e mea. Lima e panga Taha whik whi mao e tau mea kia. Pea koe ne tō mai pe ana koe ki loto. Pe toi no pe CEO uia pe koe sekeritari pe koe hae hingoa e nau ngai lakanga. Pa te he keke te ahai via ai kakai. He ku osi asi pea koe mawhai pure. Whika uloaki. Koe poate pure. E ki kau tama koe ni kou nau saini loto. Wha uria kono ngā ue he kakai ke he patoa. Pa haurewa kakai ke nau o mai ke nau whakalao i ke nau business. Kakai o wamai ke mau poto. Koe, kia te au ia moe anga koe ku viu koa aku. Ia he ku tau alata whoken tau toru ia ki hato e era o toi ke heanga me he taimi kono o akrisi. He nai lama pe akrisi o pure i tō taha ngai mea koe ni. Kia te au o kou pou au ki hono whai e mea koe ni. Ke ai o le sita pe a ui hala poate. Pe mo ka ku hala ai whaua nei whai ake mea koe ni. Pe a ku hala whakalau maari e pe ia i anga koe e ku e mau vilo takai holo. Koe fumato aki ange pene o tau whehia mau pea Feao ia ki whoho aklisi. Koe uinga e koe nei tā palasia mai koe pehe o ku whai mea koe ni o ku kau au pea mo saia piukala piveni pea mo siaosi. Hange ko tātu a whioi whasi hawau kai ke utala noa au pea mo kau tama koe ni ha mau whainga palani. Mea katoa koe ni totonu ke nau o mai koa team katoa na tonu ka te au. E ku play ai foi mea koe ni ke whanongo ki ai ke nau sio ki ai ai whenga koe ni ke ka haasi whakapolitikare kākai a e tau ngā aue koe ni ai pātoa. So you guys should be grateful I did this all for you guys. Free. Pa wai lewa ke mo ai ke mo sio mau tala e nega turn the table against me telling me I'm the one go for my fight go hinga mavae. I mavae because I intervene everything paanga mo mea koe ni ke mahino ke kakaitonga. I don't buy your BS. Piketi peko tohi koe ni e whenga ke whaia whakatala noa ka haloea. Kene toi hanga o toi ki te ila mai eni. Pea maumai pea mua taha ka au whafofonga lolotonga ke mahana o lau. He koe mea koe ni koe mea whatola. Ke taimi o ku tau whaanofo pa tau futa ake ngai visone. Ai vahe tāu pea mui ata ki tua pea mui tari ui ke kakai. Ne aha ngai mea pehina he. Kau hanga whamalala tu ku mea koe nai whai. Koe ne homo mai pefo ke mea koe ni. Pea o whetu take atu ka tonwha, ko tang tonwha, tā pe tai mini ki he mea kona whai resi tā ofi. Tā ofi he koe ko hawa, o koe ke sai e mea kona tau whai. Pa ko mea koe kei tuu ai koe take release mai koe fo i certificate. Koe ku hanga e au o whenga i e mea koe ni. O hu, koe mea koe o ku whehi ai koe mo itai koe a Feao ne pehe ko ha o mau. Ko mea koe o kou whai, ko ku hanga mau ho mo uto, ke mo ilo mea koe tuunga totonu ke monofo ai. Tuku ai o mai ke kahia asi, ai ngā aue, ai kakai, una maa teke, ai whakapolitikare ki tonga. Ke tau nova tau tolu hendi ki ala hau koe ki ala koe controla mea koe ia. Ko hinga e mavahe ka hinga. Koe katoa mea, ka koe hanga o mai ka teke mo tolu, a eku whenga koni ke ta ofi, ai kai paanga, mana tui koe mahinani na tala koe ma wai tolu miliona. Pea mo intervene mea koni whakapolitikare. Ke align foki, ke tau foki ki mea kou totonu. Whakatatau, mo visone koe o tuku mai koe akrisi, pa kou tui au ki ai. O kou tui ke ata ki tua ngāwe. O kou tui ke vai tāu. O kou tui ke tau ofa ko tau ke masiva. Pea mo e whamahau totonu.
Ko ngai mea o alaina pito pea mo tau tui whakalotu. Pea ku whela ko te volo koni ko Feao tani ku ka siana ku Lotu. Pa ko ia ko mea ko nais I whai mea ko I tau me ka te au. Ko ku hanga ko no ta ofi ai ngai mea ko ni. Pea ko whaamu pe whanau mai a tong wha. Totonu pe tong wha ke hau ke tau prokalama ke solova ke lea ke kakai. Lea ke kakai o talaki ai. Pana ko si lea pe ka lele iufi. Hao le tio. Ke tala ke kakai hono ka asi ho ata mai lelei. Ka pau pe he pe tau kau kanti te iti. E lohi aki atu pe o tōu te keike. Nau toki breakdown e ngai mea koe ni o nau toki mahi noi. Ai uhinga ko hono. Ai whakawawave. Ko tamasi kono ko tui wata. Tamasi au whalifia taha. Ngai mea katoa koe ni. Tamasi au ata mai lahi taha. E ne hori koni ke ne komo. Ai uto koe kau tamo koni. There's nothing in paper asa no hingoa. Kamu whanonga koe o ti o kona nau tuku atu. Ko hai ngā hingoa tuku mai e Feao. Tui wata. Alani. Tom wha. Ko ngā loanga ia Feao. Ko kai ke toi fu. Tatau pe foi whakaukau kona Feao. So une left out ia e a seri. Nau wha mai a seri. Nā ngau whakatamo tom wha. Hua te puaka kone me hapai. Ka alatu ke whai totonu I wawau ka neangaia o split. Ai penea ka ne piki pe a tom wha. Pako mau tānoe nei whai. E pehe ko tom wha e paremia. Ko mau whai koe mau tānoa. Pa mana tu na honga tuku a te football koe. Ai siaosi versus semisika. Ko mau whataha e ne ita mai koe ka te au. Tamai ka te au pe koe ai. Uhiga na hanga ai. Pea talangi kia. Ko whema ke usiange koe haa e viu ai kakai. Peku kei sa ia kakai ke tau carry on pe mo se mesika peku mafuri ai loto kakai koku me ia koe nai fai koku whenga ke usio ke ilo anga koe na ai kau me mi pa kai ke he loto koe ku ngawe nai fai pea kone tuana kona oku kai ke legitime ia koe ni o totonu ke ua pe homo mai he koe signature ia koe ni e whai pia whanga ngai pula he mea ni koe forsi ai ngai mea koe ni I he fraud. Kai paku koe koloa pe ni au whaha ke kakai e whanua. Paku ko ospoto vo ke kakai ia. Koe mau e poa te ia mo whotutu ka koe kia kau me mi pa ia. Koe whakau kau fo koe kau me mi pa koe pehe te mawhi. Mantu kau me mi pa unau hingoa puloa ko toa nau tolu. Ko ia. Ke kau e he lau. Kau whe mau he poatea koe kau me mi pau ni mamafa. Ke peat pe koe hau e wafe hao. Ko ia. Ke te wapote kakai au ke te hai. Koe toi ngā kau me mi pa koe ko wha mau lai ni pe ia mo hai fua kau puloa holo koe. Tuko mea na wha mau lai ni o toi ai hafo se tes. Ka ko ilaka wha mau lai ni ko mere uri ia. A te whai whasi koe ni, pau toki hoko atu ka wha maulaini. Isa lei, pe mea nei wa ea te whunga me taka me nautoka. Isa lei. Te fiu me okuma Tangi loto I he ofawhai I he mapuma angano Whasi ai ngau Kaula uloto Whisirina e pea Hengi pea Ake ofa Ki umutana Kamo ono kakana Whasi moea Moho tama mana Wisa e mea mamai Whai loto e te ui Ui no ate E lawa nai e hai Ma iri e maka I he whare o e ofa Si ui
eri mahu inga sila e te o whakapua. Si inai tingi ke e naniwi ai. Koe ware anga e te o whapeka e mana loki a kuonga. Neke hange si a tau ka hosi ue. Ke koha to mama tai a moni. Le hoko koe te sia te kere si roe no fotai. Anatula e ne whakoko a sini sini mo piu. Oi aue, asi e te tangi roto e mapai. Ke kakala kapu ne koto saunga. Sia si ue, koula roto e mani. Kau kau anga, ia e te mawhamana. Kau kau anga, e te noto mama. Ai e waka kai a whekeitu. Lua anga e kaka i a poha. Where a whea whaaki te ware au i e manatu. Whelu te ni e mahene ko motu lotu. Puta anga e te ewa i e pina kai whope. Kau utu fia loki mata e te ofano mai. Te wisa e te ofano mai e moana mahai. E se ni e katalana apa ari e no whako. Oi au e, asi e te kangila to e mawai. Te kakala kapu ni koto sau. Sia si ue, koula to e mani. Kau kau anga, ia e te mawhamana. Kau kau anga, ia e te mawhamana. Oi au e, asi e te tangiwa to e mawai. Ke kakalaka puni koto saulakai. Sia si ue, koula to e mani. Kau kau anga, ia e te mawhamana. Kau kau anga, ia e te mawhamana. Isa leia no hiva e atu me he funga o ne taka me navtoka. Malo pito e lotu pa malo e ta whai programa koe ni. Kau ki whalavlave atu ki he whamatala ko pe he mai koe o kou heke. E kou heke ki he kau international pa ko pe he kou heke ki he tū. E ka inga o kukai ke o heke a huia. Ka moilo e taimi koe na e whaia ko hono whaike eke koe tangata ko Nelson Mandela. Whaia eke koe Amerikani e kau whai niusi. Tarange he, na weke anga pekahana winga o ku associated pea pea moe. Ngai whanua ko ni ko o ku enemy ko Amerikani. Pa koe tali maari e koe a Mandela. O kai ke hoko ho mo enemy a mo tau haku enemy. Ka pau koe whanua ko ni te nau help ki hoku struggle. Pa te uwharen pia mo nau tolu. He koe ke hoko ho mo whehi a mo tolu ia koe ni ke international ke pe koe tu. Ke wai whihi ai au. Right now,
Ko hai pe o fie tokoni ke tau tek e tau demokalati pea ko ha e tau ki mea koni ku ki langa whare koni o ku whai. O ku hufi e tau ki whare i he flaite koni i popua. Pea nau tukato pe mau ki mea koni ke mau ki loki langa whare. Ko that's all o ko whi mau e au ia. Ko e mea pe au ko lau maari e pe na hoa koe ke mangau e morila. Nothing else, ka ko hao pe ko servant to the people. Ko hau ki tola ko mau ko tokoni. Mo hai ai whanki, tau whanki tokoni. Lava lelei, o kai ke tau mai ke ni ke tau whahaha pe ko hai ulahi e ne paanga. O ilonga le vai e tau no wha poloi o mai ko laku e paanga ke whaari ari. Knowing o no api. Ko mea ko whaamu ke utalatu koni ka ki mo tolu kona me kautama kona ko alila. Ko paupe ko mo ui, o first priority ho family, mo whanau. Pa ko ki toinga se ni teni ko mau, ko ia ko o ko tokoni aki. Ka ua ai ke tā plasia pe he uksi isi ki se ni tae silina ikai. Ko mea kono tau lele aki ko ni, i he pesi ko ni a ako. O kai ka mea ko pe he ke toi sayanga hai. Ko tau whengangi tau practice ni ko ngai visone. Welcome ko hai pe hata ku fi kau mai ke tau ma pola ke tau ngai tui fa politikare. Pe ako whampe ke tau takta respect pe ne tui. Ka tau mai pe ke tau whioi. Ko e angai e tau mo ui. Kai ke he ko e tā plasia lahi whoki nai whai mai ka tau wae. Ka ko puskeloa. Sharon o sai whako was matolu hoki lia. Ko ia. Ko ai peke u kore atu ke kakai whanua. Mantu ko mo whai o ngongo au koe kuri leo au koe patoa. Ui whake kau whai o ngongo koe kuri leo. Pea koe ngau e mahu inga au whai e kau whai o ngongo. Kono e mea ko puri u asi. Pea whai mo e tau ki le ti o koe. Ni paku sai kau kuri leo i tonga. He ku nau wahe nau tolu ia. Ko au ia, ko haa ngau e ofa. Pa haa ngau e ofa pa te toat mo ki whanoa aku ia ne o si lau e ki whanoa. Ka ku malu atu aha ki whamiri e tonga. Pea ko o mai e tō lahi ka te au mi ane awhi ki he au ke ahon. Talamai ko hoku tā e nau pousi pau. Alu me ni iu nau katapa nau lau. Te iu se he au whiwhia lahi tā aku. Ko au koe ni ihi kou nau ilo i au. Ko mea po ko ilo ai ko tō tālo pe mo e kata mo e whiwhia. O kai uke o ka hoorika ka ko me tele at pe ai. Ka ko ai pe ke whakamanato atu e ho e ki pa mo e kainga. O te mohanga pehe e kuri le o nā whaiwhai. Ai ai e kei ke mau haki mea e ki ngawe koe ni. Whaiwhai pau whoke au ke ngawe ko o maua exeniti. Kei uto e hau ke whae tau ngawe. Na mou siwa na mou whiwhia. Taimi koe kamata mai tau reti o whae ke eke mahai. Kou siwa ka mou tohu mou whiwhia. Ka toa ngahe ngawe ko toa koe ia. Kou si lere whiri peko hangi au koe whiri wei tahanoa taha. Koe ku atape ko ki hu mai neongo ko si whi ngawe se ni ti au e ke where whanki mea ai. Ka kou hau pe au ia o ofa he mea tai se ni ti. Pea ku neongo mo te hanga toi si pehe ia o te mo ai pehe. Mo whiwhia waha mufu whai o ngongo tai totongi ki au ai operator mo mea mo tasi o ka pana e kai. Keke mo whanongo ke rea mai si kakai masiva. Pa ku tala mai ka te au o ufu mea hori uti hoku make upu. Pasi ka pahe keke toi make up te e alu e kau tū o lau e tau ki reti o. O ku palakua te o mo tahine whai o ngongo. Tuk peke tau pepe neongo ko mau si holo. Ka koe si mea pea ko ku si lava. Mantui ko au ia. O keke u itau ka hata. Ko whenga pea o ke wanga vete ki ha mea ko si ok whatongia. Pea mo si monu ia ko hawau me si ato ke u. Hau ki heni ke whakalere tau ki reti o talo no kore mai. Pea o ku kapana ko ai se ni te heke ke u hau au. Ka koe whahinga loto maha ko mele pe whaia sisu pa mo lotu. O ku mbao e whahinga loto pehe. Ke u hau au pea o ai hok taimi pa koe lela te reti o lele si e kuki uhila. Koe toi hau mo e kau ngau e reti hoko ni o toi kai mo e kuki i mea kai. O mau si o ki ai.
O tonu ke hanga ai ha invoice o ave ke ka Tilila ke ave ke CEO pe mo poate ke kono o slice ni ke totong mai umo ua ai patoa ke ate hao. Ka ko tu pe ko i loi pe sio mai pasi su ta mai pesi su lotu ai pe ho ka Taki ke la. O te mo si hanga pe e kuri le o ke ilo ka ka puria. He ki te hare ti o ke mo whanongo i loi mo ni te mo whanongo te kau whai ka wahe husu. Ai ke mo ai pe ke tau best friend man tu ko poto pe mo hai whau best loi. Pa ko poto pe mo ai he ka pe ka ku ostuku he tau tahi wa fit ngo fulu topo. Ko tai mine ko os fo ke ke Lotu ko me pe aku fai ko in pe ki foi pia ne ko mo fa ita ko na ka ko me fa le ata mai pe pula moni ko yo fua ya ko tu ko na yo fua ko lot pe fo sita pa ko ma ka ho yo fua ko a ho fala ite ko a ho ya ko ma relax ai pa ko tu ko ni ai me aga tala mai ko ma ko vi ma to ke ma ko vi ma ka ya container o mai pe matomo kuma e mau foi pia ia silini pe a hoi fua ko ia o ato si ai me aku ko tau sa to ke tau ke fe ma ke te au ko to ai ki ko naki mai ko ia e fe a na te tonge tu ko ako naki ke ako naki ako fa nau he ko me ako mo oni anai hone en ha anai ta ka te ko ka talate foi me ako ni ko mana tu ia ke a kone tanga te au ta mai ka te au loni ai ki announce mea ai whakaulo la ka pe koe we to Taha laine lon male ko toi ai ki ako naki mai ko ia e fea na te tonge tuko ako naki ke ako naki ako whanau Male ko hai no ki laine. Oni anai hone en ha anai ta ka te ko kau talate foi mea ko ni. Ia ko ka foga dra ke ta no kon ke mea kon mona. Kone tange o tala mai ki ayo announce ko ai mai ni container ko ai ki ko fa fe ki pe ki container no foa. Pau fa no ma ko hoa ke ni ki ku matano. A pe ma ko masi. E si ana ko ni o pe ku poto pe kai. O whawheki ki pea ki he mea pe ene whanau. Ko ene le mai ka te au, ta mai ki uhanga ai mua ke mate. Ia te o Taha lai nelan. Malei. Te motu ia ma. Pa ko ia i whea, ko mawahe he kai ki usa i au i hau whainga lau maari ko a koe morila. Ko mo koko i pe mamani kai ki whawheki ko ki whanau. Ko ia ko tō Taha kona na e tā mai, laine to e tau minte fia mau te tau minte tanima ka tau close ka utuga to ai programa ko ni ai le te okolope ai ko e tau ala to ni ki le te okolope malo le tau minte tanima Ale mata mau ke fa fine te kau mai ke programa Wao se pe tau. Ko e ala tfong ke tau alu ke Christmasi o ku kamata e tau programa Christmasi ata do ai ko e flight ko e programa e ka ho fua ki enau happy hour ko ho fua ke fo ke tau ngai happy hour ho fua ia ko nau sa ia pena to ke fai ta enau te pi pe nau tau to pe ma studio fa enau inwa na wine pe ko o ka ke mama to casino o tuku pe ai kasino ia ki a lila wane pa anga nai ko ma to rio ma fengo pe ma to mo foi waine pe ko e tonaki ka mata ai fa te programa Christmas pe ko e sapate e fai leva e tau programa ko e teaching of the master ai ko te tau fai ai te tau wo do it i Zoom ke fai mai ngai vai ai te tau fai ngai vai ngai ako naki kona sisu ai pa ai pe ai to ta te host e tau programa ko ia pe ata hai ok fi ka mai ki o mai ho view o wi kai ko ha fa fe kiki ka ko pau pe ki o mai ho view i fo i
I fo I siu pe ko fo I ves for ko te wat ko ke mo tau fai tau vai ai tau fai tau vai ko sa pate pa e hoko tai leva ke wi kau e tu atu leva e lotu e tau aho pe mo hono pa mono prokalama o ka pau pe ke te lau ia he kaka he pa te hau po prokalama ko mo to lea mai pe te kore ke poa te ke nanga to whae au ke o te lele ha leti o ia. Ko ia ko e whakahua pe ka ko whamaloat ke si kau pōpō ko toa pe pia mo e langomaki tau ngahi ngāwe neongo e wheto ke aki pia neongo e oha ke ngahi mea ko au whako koe ke whaatui au ke mea koe ai o taaki pa ai o si lau I pehe o ko ngutu au ke nei mai pe si su ko ngutu kai pe mo ngutu lea leti o ka pau te tō au ke mea taha maha o ko te whairi fia nge au ia ka ko pehe ke tukua te ki whai konga ia ko ia na whai heu koe ke ngāria mo whai hori uti ko whai asiat koe he taimini ko ia mo fe o te mo to si ta ka mo me ave mo po to o la me ka te auto ta pe tu pe ke fu to ta pe e ko ta lo ni se fu mai ngai me ko ni me pa ko lau ko mo ka pe mai e te ta ka ai ko mo to pe ai mo ka pe mai pe pa ko pe ka mo to o ste te pe au si no ke o ma te ngata mai malai ko ko ni politikale ko ha pe ai ka kai ko na loto pa na mau vai ko men ko fa ia he ka investa asi enau si nofo ke nau nofo ke nau si tari pe lava mai enau seniti pa ko tu pe tombe ke tau fa nau to o anga nau to ko e tau loto pe ai pe ha tau ki loto telia na ma mai ni makilu ko ana e na fa no antu ko ni makilu Koia e lotu. Koia. Pea ofa pe mau ke si lava ke totonu. Ako tau nofu koe ni lotu. Na e ai ka e tau foi tōnaki na o mai ke hoi fuape na ke totonu. Ke hu mau ke he ko kai laisi au ia. Ko fika ai fo koe mea. O ku tala mai ku tau o anka koe ta whanungi au. Ka pa koe Mantui o skai ufpa hi au I tonga ko hau au ki Amerika ni ko kai laisi au. Ko e tō atu e hano o mai pe ko tuku mai ki api taha e mau kau. Ko e mea ko e hoko te tau ai pita toi mea ko pe mai. O rewa ke to e totonge uhila ko e hau e ne fia. Ko e reni e aisi ko e hau. Ko ne me poe nei pai ko e. Ko te mataki tele tau he lau ngā ke ange ko mea ko na ko ane po nei whai lau ngā e whoki tangata Feao ko e sunrise ko po ko sunrise na ke winga ki ai ko ia ta nei ke to o ko e me sias mamo ngā ko lai o ko vie lotu Ko ia, sunrise, ta whama opo ai leo. Pea, te tatoi polo kalama pe, ke mapalo mesia. Mantu ko mau e umanga au e mau e umanga au e hama panga whanoa. Ke kuma mau ki puaka tonu ke whalai te, pa mo ki foi whamoko moko. Ke whalele atamai ki aisi kau whewhine ko, nau sponsor e tau reti o. Pea, ton ke tau honga ia. Mo mali ia si o mai ke le tio si ai si kau single mom ba me kau I to ko na si whakalau mai ko e Tilila ko na tolu na si totongi tau le tio software ko no lela ta ke polo kalama pe mo e rendi ko ku ai ko tau ki studio I Berlin game ko si kau fefine ia ko na hanga o fua ka no ta maki ko ia ko foi ha pe ko pai pe o smau e whakamore no hono whahau koe kau whiwhine. Pau te hua tu mo whai o ngongo tai totongi ko au. Oua, sio ki ai si he maari, Mo mono ia waka kau nau sacrifice o nau taimika nau hau peo. Ngau e ofa mahako si isu pe mo lotu I maamani, Ko ia ka tau tutoko ake ai pe I he poni. O whalahiat ka te motolo na kotoa. Wha mori pe pau na ngahirea na tōki tua. Tau ke I tangata pe. Tau te waki atu ke Christmasi. Mo tau whatawangi. Ke nofo ia lau maari pe mo lotu I mau pe tau ki ngawe. Neongo pe vai ka ku tau whenga mau pe ke tau. Tau lawa pe hanga hilelei.
pea tau hoko tai pe whai me he COVID Taha hiwa, pea mo e tau amanak le leipe, ke tau whengawe aki e kaha o whalahi at ka tek motolo, ko au Lotu palanite tau singa, ko Sharon Minna Sekona, toa o whātu. Awale pea mo tatau no me tau rululu whakamamae tau kaloa ke au ki he oli o te tuli hopo e ngaru a whawhine tau tawale pea mo tatau no ve tau rululu whakamamae tau kaloa ke au ki he oli o te